nanso ne obi nso ho akoka adwam ya enya asem ketwa wo yo hene ba osade amoaben na nasam wo de ba no wo se manye emadi awu oba bia kafe no se kafe amanya asem ketwa mama na kwa bai na mimi sa ohene ba na what to say bibia ya fine na ohene ba da so no ama oba bia ya osa adu apoma I don't know, papa. You don't see peace. So, what's the party? I mentioned my woman cousin near Prince out. Miss, I won't know baby. Young, I'm say, no, 97. 1997. 97. Any worry. Now, men a queer man, yo. Nti bribia o ma miasa siso enam kokoye dwuma nti o ma men so no te ase ye enam se ase me do metua koko ama nkwala no me be o 97 na hu no no ba na we na wo ye de adwuma ansa na wo be kwakwa kodo koko 97 no na me free drabin apem so okay nti ono ba mini asofu bi na kan ma me obi na keka ma wo ade wa no monyom manu bonyum pa no ba na mikuta sebi oba ni bi na wo yire dada na na so funu sa keka we ma na emema ebre ba sa no na da bi enya ma sa gina ba bia gina na enya ma sa kura wo hene na obi wo dada ye den na sofo sa keka eye pomama wo na me nkwa sorry nti minua no so no ate asori okay nti mina na me ni secretary awa sorry nim na sana wo so nko be na kwa secretary na me pe oba ware wow feel no nti minua no ene ka sa oba no nti bra wo kan ma me so na mantem ena me ko pebi outside oka wo ba we ni ma wo no no nya o fure we ni ma me na menini nye bibia da de na na say man temi we no poma de no de nti de na ya kwansi de na medical kofa ba ko bi wo kurufufuro so aba me kurumu ho o multiply nsem no mpacho tobo o say na wo ba bi wo dada na wasa akofa fufuro asa na poma de yi beba na bi na eyetu ba na me kofa fufuro dada no na me na na wo okay na minua no so de no na nyin so se di ema me di nti na woni oba bi wo ho na wonua na isa akopa fufuro ama wo ho na me peti ye no na me nwowe na me peba na me peba enti na me nim say first one be wo ama me enti say no edru wan kan kire na ne na kire di say 9 months pe eja 1 year ana nyinze ni biama enti bibia ya ko sim sa mami mi shia enti mi so yi sa na di enti ena ba na sa it is one thing here me no ntre bi me pe fufu e di na hu so je mu ne mu e te se ke se ko nko fitiri na nshemu na ushem do be sen there be just me pese me hu e bia na fault ni free wo na ma wo no ama na fault ni free nti na uko do say me ko 2 3 rounds no mu ana say na wotwe ni mu rounds no uko 2 consistent 1 2 oh me fi say me TV so okay eti 2 no eja tobo asasem no me na odi asem no bre me ti tobo 2 no ukwo no se bia ukwo 2 3 nsa na dwono strong 2 3 niko faso so mam nyesa anybody mitio niko na dwono 2 ade abachiana what the one na so 2 + 1 na amount 3 sebe 10 hono ba okay na be 2 3 what in here okay go 5 for no there so osana yetio yeah, empire boy. Eti uko ni 2 3 sa 9 months. Hey. Nana
Oh, yes, you say 2 3 in your river. Madam, let me pa. Let me prepare na question. It is an me bone, Pacho, Tobu. The intima me be sasa and say, oh, yet if for beat ye, Bessa, Papa Penny or Barnett, na ebi a wuja or barn or crack for bafu free, a dear pan a ye how no. Ususu say, we say one nanny one now. Ebi wa nani be where for any je, ebi kwa na ebi a one to me and son or papa, Nina and ebi ba. Now, Humba. Where about what? Oh, Madam, Mitifa. at the same, I will feel in it today. Say about who Gee, keke. Woman, No man there. Spermatosia, auntie, and about who you. Oh, nice. Didn't you know about who you? and a passana. Let me catch her and say, this year, I was saying, no, say, we are for one. I could do. And the idea, Miss Anno, go for one. You was our fine near my baby, not the boy, I could go for real, say, find a body, maintain, tone, when you choose one. What you soon in Na koton na emu de wo atwusu ni de fa de me ye de ko ba for me ko me de ko ye nyame adwuma de bomodi ana Sunday fa bremi anti mu ko ton no bae na nam diskana be abeboa nyame adwuma. Okay. O de kwa o ma Oh, o de beba obeba meme krom ho a obeba adwada se na se kwase da atwam. na twam Oh. se ko she fie say ya mintimi enkeka me ho kura Oh. ena me hwe de ntimi ka kire ni sister baako ni sister penny say de wunu ane ye me no mintimi ni sti nti me ware foforo nti foforo a me wa no me ma ne hu ene me nuane de no a sofo ni de na o kan ma nti o kan ma me na me no so di kaba no so potu no nti bra o ko fu mo no na ko na say mama sister na me say me wa no Ah, what the way you for no ko kire we yire dada ne wa afuom. say ye ko Hey, what hine ba wodi fatawo. ye ko fu nti wono so ba ho say o ba fu ade achi a na ko ko ni kuru Bi wa kokodro. ena me say da bi me nya ni sa ena me say mama de me ka say me wa no wo Oni new wife no. nti ifi ukwa ko yi uniama Hey, na ko na je woni so ban benya broken heart. ena o say ka me fa ni nye eyere pani ena me say minti me mama no awade nti me de sa sister we ya ena me wa Oh, odan me wa no be ni. ena me twa no boy nti me twa no boy na me sister yi ayi pomen ishi ayi Okay. nti bra ishi ayi na che se me behwe ne maame ene na busunya So no so ni ni shi ayen me bo. Ono ka kire o se bi ono so no madura na bibia na. To ni na wo say. me ne wo mema 5 Oh wow. ba ko na free Oh nice. aka 4 Okay. nti me nu so wi SS na mpanufo no me ndo wo so wo munko school nti wo munko so adwuma so wo anko ena me ka kire ne maame ne se o wasase o pomano maame wasase nam se maame asase ne me do a me dua koko ni bi nti kasa anya mu so me di ka dua abese nam se me dua abese ena From Juma na wo ye. family Okay. Bomija ne nkomo ne ya deda. na me se me dua na ebi ka kire mase ne se bese no ebeji land na se no ena maame jaye bese no ena me dua anka Okay. nti anka na me te ba fijase bi wo 15 bucks na me dia ba eni kwadu bibia enema bebre so nti me dofu no a me twa buru no a na me boto dwe efem sa na 97 no na me ka kire maame ne se maame akola wasase no meye bi koku pa
Okay, bra wanim kakra. Maame ne se ye. Wo yiri maame anasa wo yiri na mu na aka kire no. Yiri ne maame. Okay. Masi baan. Okay. Eno so ye mame. Na onu kura ware ye no obi amfa kokoo bi aba akokora nsi masa asene so. Ne mo wote wadwene adwempa so be bi na nkola na nya bia. Me de wase pinte ye. Ndi madam free 97 no ebesi 2025 in fact dey da aji me do ya me pam no na me fa dey prekope. Yes, wo ye afuo no wo nko na wo ye kokoo no me nko na me pam die bibia na oba no mo a na oboa me face no ahya se de oboa me pa nti me keten se ka wo de ye ko a oye duane ma me wi a wo de nko onyuje akola na gro eno se wo ye sa wo no wontimi nti wono se keten ma akola no na akola nda so a no no so ye baabi adwuma kakra. Okay. Iti ye gusu a ye adwuma afede me do be 4, 5 to 6 years na me share for me share ma me se ye nche for eye me yire poma no. Okay. And I'm say oh ni eche sen eno si ye nche na bia me be fa bi kura koma me nkola na me ko ensu no di ka wo 4 me ko fa bi akoma me nkola na ye bia wo and I'm say oh na we wo yire na we kura de beto mu sen eno ma me ka say we de ka munya yi ajuwa jai na nka munya yi wanti asi ene ja ye che mu nti se ye kotu emodo ba ye che. Okay, bra wanim kaka de na esi sesi a madam de esi ni se kokoo no adwuma me ye on a wo ma me asase ne so wo mo ame sesi a wo yi na ni kura firi adwuma me ye no nti waje nkrofo asase ena ododua banche bodie ne menka ne ebu na wo tim kokoo efase ye masa asase wura abra wo de no wo ho me de no ho na me sorry na me do nkrofo ne de no bitimi ko ye kokwa atenti bitimi ko dosa bitimi eko pam ne ade nyina nti ya na ye mia mu ya na ye mia pa se manka na mbo na se mimi de da ho pa mimi no wo nkwala na me kwa ye ndie wo nko obi de na me ka se me nko so na na bu afu na koye ntokwa ama me ne no aye ntokwa pa me ni bire pa fi se me ye nkwa se adwuma enti den na opese ye boa o papa sisi ama de me de pa ense sale hwehwe adwo ama me ma ye adwuma na me yare Is that when you're busy? 67 years. 67? And you won't fit. And Pamuna won't dance said they would say, Madam, now, Cecilia was jamming. Oh, what you call a minimum Kurani, a sorry, a Bible if you had that. The point sorry now, Miss Ophelia penny. And so for no kind of mouth, Debbie, so for no meaning, a sorry by this time. Is that way a sofa? Debbie. Oh, that's your secretary now. Me as a penny. Okay. And I will near the catcher and say, Papa, we receive a cool more catcher or bush for so a jow. Oh, it bra ye pong as well a ye piano cancer as him. In fact, now my unconscious. Why you unconscious? Unconscious just a my bemu. Oh. Unka bin shame so be jaw and so nyam na me ja no into okoe no nam se wakasa eye esu na me no ye me ne tie no e free be November no mu ba ne nyina no o ye duane o mam bi ni nam se mate na me so yes papa ne kasa no wo fompa menim dem masetu de ka me di kaka cho se ma me cho your voice masetu wa beda edan bia na me nkola ne dem simin tudi o menene dan na se wona wo ye be ma wo fie be ma de wona wo ye tire ni fie ni wo me o ma me fie nti wa nsi bi da bi adenti ni wo senchi nti wo de wo bi ho o ma me fie na me tie senchi na asem esi ye okay mimi free grab ya pem so
Teacher said, Jabby, who do Jabby, dear, who would dear wo? Ah, no, me, I miss me, dear. Okay. Mamma, and a buy no, namin in a team, a ye pipia or no one any tree. Two for a woton, Madame Manton, na, my sister in our case, a court case. It is brave as a nanka, me yako jail, and a magistrate, dear Semona, or easy me. Send me deep name me some bond. Stella, your banner, mammy, and now when you because I'm bond 1 year, and I'm saying, mint, me crew more to mamma and me and co, ni land and so, mammy co juma, and said, a cool see. And he says, yeah, no, Coco no so, Baku for we are drugu. Be bria, I came room, son say, I want the anam de bay ye or mammy dear now. And for so baby moon. Bribia made the Namunko for assassin so. And there you na me pam na me sin and see, Uday now per se ye mouth. And he says, yeah, madame, me buy ya. Me dear, me say, him, and I am mammy, Nana, Ohemaa, me buy ya, me say, Coco mint means is a bad, Coco so yako bear 3.5 acres. Biblia came with him. Ain't he, dear, or say a ya mean check, na me femano. Me tiko na minche mienu and I'm saying minche mienu kuko means is a bad unya o de koma o ma me dia o de ma yo minche na wo ye ni enti me de ne de me ti de menya bia me ti ahwe me ho ya de sa na woni naka ai sa na mba ha me kan enti me ti ahwe me ho ya de me de kusi press magiska fisa minti menya ho adwuma bio nam de akwa kojiska nam de afwe me ho ya de na menya ahoto a na tama nipa no beso mu makwa koji ma de na afwe ma ye na menene nkola e de nam de bae ha yo ti mi yare wakwa ko jame na mi yare a wakwa ko jame no a won so si upe kokos na nti oban wa nya hwi no oja wo ya frɛ na wonfa enti mi mfa sika emrew ba ku fo wi aduregu enti o papa kura bai o papa wo no e ka kense mi nkoye no ho ade anti woni ntra nyina wanya no ho ade madam me kwakoye no ho ade na o papa ne ka baby enti o ka baby na papa ne se so otiasi o so wo mi nye no ho ade ma onuano enti me koye se me kwakoye no ho ade de o papa ne je me no me de koye enti wo so a ene o papa nua ba ko ne bogu se isa nti sai na nanka de koye no ho ade no papa ne se na me yere no o yare pa intimidate ni firi akura wo shemeki na me de na bakurum abefa ka ba hospitals anti papa ne be hunu several times and was oma o ha be me pa o ye adwuma nyeska brebia na ko hospital enti me ka kire me ti asi meje no 500 some 500 yes sir titizika 500 yes sir any bruni sa kotwa on femre me fi se ka wa bo ohun edo so bebre o shis kan go enti oba wa anya no hwe no so oja wo madam me nya no hwe ojidi sade na ba ko no ho dada no a me kan na say ma nya no hwe tese na de me nkan na me akọ na me hu me wono ko tia ba say ohima eno ko na me kan ma nya no hwe na me mpe e ma bro na de onu be ya eye me ya no on de me ko kan o si menka na de okoko ye bi na me kan ya to yire ne nkrai de opese wo kan ya frɛ na won fa bi kwa no titi yi hu a wo hwɛ ye me de mema ho kwa adwa mu se ya na ye me ya eti adwopoma ohene ba mo abe na edo ba Nhyira FM se me no bi si yentuma ha me ene me ka kyerɛw amo ate se me yare nyam na me ja wo no akogya me se me na me ja wo a ke be ka se mi nsumu na wakokbo mabusu ama na se me yare nti se nchi amete no se mi wu a me nto so se si ama ha dan ena metimu wa wani tua se si adwuma me no ye banje kura me ko pebia wo so ma me ntu bode me bedwem na me betobie eti wuma ba ko ka se o yiri na de ba enti sabi kura ko no edi nam se dabi
meto nti me discount ma odo sudru baby ana ezempi me discount ma de o ma ne de ba market ho meba mampoma Madam, hello. You are now to say What about more papa? yo me your mammy what do ma wini mo hena ba mo aben Madam. yo enkomo bia wo boye no emu ewrem kakra be ma woni no atena ma mukura nkoda ewom na yade ba ya chese waja no ma efuo kura wono a wobre hu kura no wo ma ne kwan e ma ne nkom ade na waye na yakayaka de sa Me papa wo se ensu o te aka me ti kaka ni yi ya nya me ntiatem kakra me say ba ma say one wo na tie wone wo na tie ma aba wone ne ntem ama sese no yade kakra bi na bebo no yade bo na wadwane agya no wasa ma no restrictions afu a wono akra ye no watimi kura nkom enkotwa no bai sese wapam no mo wono akọ high die e de na asi Oh madam. yes Madam, na me ka se ensu oba na me pa chao bebre madam. Yeah, akoba ni say. Na wa ka na me no na net e da papa ne say me ka se me nyini boni aye. Madam, o wo su be di kuta no a ano odinti ka na pese. Na nya yare na me da me nya sika ba ya, kan pese mo ne mo nyina mo to we na ma hu me na ka me su ma hu mo na ma se ma wo me nu bi ala ka maka ma te madam. Esi ma say me ne be ya juma. Na sabe o yare na ma pa mo se me ma ne nkom. Esi da na me ne me dance ni. No ni pe dia se de wo ni. me pro sam ne me dance ni. Sene ni nya me si ball no. Sam ne me dance. Ya kura no. Nya na me fam ko pam mo pam. Madam, let's me nya sa. Me ko 9 times. Anya sa na tie, madam. Me juice ka. Kamu hapam me juice ka. Hello. Hello. Be pam me shitana. Unwo bro. Na de bro na ma oba no omo wi na me te ho. Wo ma me bi wi. Majimi ama wonti. Me se mejo sa apam no husika 9 days no. Mejo husika. me bo Hello. mama hey poma Madam. So nya wi. what say ne ya wunyina ne say yade ba ye mu na wagya no eburo kura na obenu a woman bi ni be ma woni na tena e de ba ne nko na waye o me do Na me tira o say. Ya wono wo kan sa no, enye sa na tie ensi say. Woni be ma te. te say e wona nka me pe kakra bi na tie Ma wo ama mo banyini na sa abre sabe wa yale amese wo yale te ko ensi da. Enta wanta wa kaka ba me nenta madam koko hu asam. Ma sa afese na wuti meti ba ne yaye koko kakra ma na ba. Koko ni pe ni peye. Papa ti koko a wase wo ma me enya hwe wo de wo ma me afa. Madam nyame ni me dance ni afa ni ka receipt kaka ni jokuo. Wo fa receipt ni ma me. Na me fa ko gumi kuo kra tem. Se de aban ba ai ekuo le bari e chedra menye bia na bonus ba menye bia papa ese ni koko ti o fa receipt ma me ne e ma me tena. Dete na me se me fa ma wo no. Wo ma me de yo me enche wo de ama aba no. Wo de ama oba kokuma ti bibia ni a wo gima no. Na wo twa me de agya. Ebra mo kosusu mo afuo no. Wo ti hu asem bi. Eso boy no kokuma ko ya o mo kosusu. enti eno cross receipt one farmer no. Madam me se me ni kokwa me ono se me de ma no turogu na yi mu a. Wọ́n fẹ́ mẹ́ ẹ̀mẹ̀ sọ̀pọ̀tù mi díẹ̀ ní. Mami ntí ẹ̀ nù wọ́n dẹ̀ wọ́n kasa. Wọ́n fẹ́ mẹ́ sọ̀pọ̀tù mi díẹ̀. Mẹ́ba pọ́nmá. Wọ́n sọ̀pọ̀tù ní ba ní díẹ̀ nù. Mẹ́ba. Ti mẹ́pẹ̀rẹ̀. Eti bẹ́ẹ̀mẹ̀ mi pẹ̀sẹ̀ mi ń wá dé airport a wúgyina so a wúgyigya àná. Ìpàtọ́ ní àyè gyina so nyinaa ni sẹ́, sáà receipt náà tẹ̀ mọ́ nọ. Ọ̀nà ọ̀nà ọkọ̀ ndíẹ̀ mi ni sẹ́ mi yẹ pẹ́ yẹ sá. Màá fi di ẹ̀yàn kúkọ́ sẹ́ ni wọ́n ni mo yẹ. Wọ́n yà kura wọ́n yà bẹ́ẹ̀ sẹ́ báàgì mi yìí madam. Nà sẹ́mi ní kura nọ, ẹ̀kọ́ bá àtà nọ, ní mẹ́yì kura ẹ̀ka. Ono akra me wofa ebusia pani wo so ma wo kasem no ninim ni entira wo ni me be nsira wo madam tete minim papa ni tete mi munya tie dia opasa dia enti odo ba e no ka kire no na ai usu nim dia enti a me du ba nsira no na me wo de me ko ai efidase ai wadu ai social ai odo ko en social welfare ho no se mi si mi be ku wo no wo ka kire me
ana wo ba na me di ewu ka ba wa me ha wo mo frɛ me a me ko apim so wo mo frɛ me sɛ me mra na me yiri poma de me aba ho sɛ me sim bekunu na wo ka sɛ obekunu madam man ka bibia me ko so ko yi ma no me ko e wo mo frɛ me ko yi me ba na no ba wo ko ho no ka kyerɛ me na me ma bensa so e de wo ba ha me na mabo amane me mo amane me ga ba mamane o sɛ de sikati sa na ba e bo ha me wo fa nsɛm ya me wo fa ya kan ti me no nie sɛ wo de ba ho me ga ba mamane ti ano me eyi a wo de atom so sɛ me yare da ho a na ho a na komra leba wo mo ma yin sɛ yenyi ahome na ya ye adwuma yenyi ahome ne tenti wa me ya bia me fa nko fo mu nko ye adwuma koko no da ho na enkwala no e ko school ni ade a wo mba ya na kama anya hwe a kasembe no ko beka ukwa na ka beka sɛ ma me wasase so mo papa anye hu enti no na say wo pɛ and so aware no madam me den kamen ka sɛ me kamen penu no no na akoka sɛ me ba enti wo pɛ sɛ aware ne nsiesie mra wo pɛ wo yere no wo dɔ wo yere biem madam me de na me ka sɛ kamen me dɔ no enyanka me sɛ wo dɔ wo yere biem yenti na me ka sɛ enka kamen dɔ no pa no me ma ni go no de waye no wa ma no me hu sɛ ekoko basa se wo wo yire ai me don no simple eja mami wo do ba no se nka wade anu nyeye na montena madam come don ohene ba mama me say wo do wo yire no ai da bi so be come oba ni be hu so da so don pa de nko akode be ni fa no ni imagine aja bana obi minim say ya wo bati asam ye ka firi baby wo do oba no wo do yere no madam me do no na ka me kire ho da bi nkire poma madam wo kunu wo do no madam pa to do na te ko me peni bi na ma na te ko asina wo pe madam tina me ka se enye yade a me yale me enye sika ama na me ba na ene wo da na wo beba da be na wo beba me se ame no ka te madam me ni sika o no le fe ke no ame de ba no se me do no le fe ne keke enti say na yade a me da ho enti no me nyare na me de ba ha aja lori fe ne ye say me ka to me ba kuma si a che do no ne be hunu film ho ba ye say madam no me hebi no there be so ni bi ode ba me so mpe so ba enti ye say o ba wo ka say be do 100 cedis madam enu be 50 cedis yes okay poma madam ama producer send sika no ama o e kina no pabra why madam we me pa chewo nka mi nya no me no kasa sesi e babo MTN for botia wo de fa me fo me lai sesi a o mo betwe kope obi a we mobile money ana pe obi a we use mobile money fa number na ma ye na yen sending so me bobo tia to prepaid 50 Ghana go me phone so enti se wo sande ba sesi a ye betwe say make you prepared ni 50 no mama olori fe 50 ti 100 beba e kira no pabra madam okay me da say pa to chan nyam bo atam be sen pa to be nine cry won't you late pa to mati asi bebre me da madam Angeles nine man aga mami 2 minutes pe na be ma bufuro bi so ho aka adwa mu thank you ena ya na mekan na anyima ye unyansa so ana nyame ahira amen ana de otan obebre amen o anyima aga hwe entontom si ohwia ho a yem panic yem money yem mono emia no odo safa ho na watuko da we mfa ho yem mono ti ese umia ni aba no mia ene ho na mo pai no umpai no experience anyima entontom si ohwia ho a ye pamo no yem mono because
no ho den ho ebi na aye papa yi okay esi ho anoko boy body say pow on so bi sa no no ntumi mpa mu nka na ma no kure me kan one me papa yi atia ya me papa mu oye mistake be brave okay okasa nyina na me hwe ni din na ya na asantefo ta kan se mi se obi wa ye nka na chi sem na ja se obi kwa manyemu a ye mpa na pampam ye hye na ba na mba pa me papa na pampam pa kakra bi 1 minute ono anete he na hima eja anko ya panimu che me bebre nsu eje mo na ai snow na eto Ghana snow na hima me papa ya panimu che me bebre onim se oba asase anabusia asase enya wo de enya wo abusia be on kwase ebo no obu oba ba akono no nyame atua ne ka no oba ba akono eso dabi pato temiye na hima tie wait me papa no statement kire say na maame no oyisu aduro want me make any logic ayi bia mama ntia say logic yanko amoma hu say maame no ye ne boni bi maame no ha oba ye mu ni kwase oba ye times oba sebe ma bia na den so baby to oba bia wo share problem sa maame no obo awo maame no ni nisuo na ama sese we ti nisuo no hwa maame bia na no ka chem say maame nye first wife wo hu fufu enti wo ka gri na pamo no enyiram ame ye de oba kire na onim say saben producer ayasaman aye kan say ahonhoma adwuma na wo ye no okay enyiram ana wo do oba ubu yere na oba na na odi kan no so ubu no fele ne do no ana you responsible person ka woni be kofie na woni na tena se owo me na nka media mini bibia tia wo eba na me pe no hu se bibi se ma info ne fefem na mom enyiram na wo do yiri second panimu ansana we ya saade no adwene na mantem na nsanko ne oba me yede ni su fidie enyiram hom na asum afidie no ama oba ne mpa bonso na ama semenka sese na atua wo kai sese no ana oba na wo akọ wonya ne ho ade o such a great mistake such a great and wonderful and passion mistake objection mame oba adwuma mame 2 minutes enko said the evangelist ekano adia eya pa ne se woni ukunu ho no akofo oba foforo abase enne mi jao what's a hu ba no me de ode aye no ko me de poma wa ya de mabo mi se mama no a kire papa ni nyansa sa na o se wa chele se wu ya ka fa dada na yeah o ko fa dada no so asenke ba ma me ba ende fa ho ne de be ene wo yire nka papa ne wo fa pa o me kwa ma trema no oh na bo se kwa na ma feel no big martials enti no poma ma bo mi se mama no wa chele se wu ya ka fa dada no aye ko se oba ba kuno wo wa bo ka che na bio nyame na atua wafa dada na tie no ka no na se se ene lia yo na yan ka wa da bi wa asa bu kokuno ja mi nyanya na natabria menya obana na natabri no wa do to nyomo no mi ya nyuntu ni pa na natabri asa wo to nyomo ya mi ni pa no me ba od mi don band na o ma mi nhihye ne makura na after no never platforms ye nya nko ba ya mo twansa aja na woni to nyom na ba won kan kire me because na nyuntu ni pa because na wo hwe me te me band be ye wonders wow mami acapella na ene se wa wonu ka ye ma light da aja mama acapella na mi hu sampa se wo nyom se enyuma na yeah enyum bia wonim to bia so ni mi ahwe bia so ni mi ahwe bia beto me bi na mi ni wiasi so ni mi ahwe bi na ko so ni mi ahwe bia so ni mi ahwe bia beto me bi na mi ni wiasi so ni mi ahwe bi na ko oda se ni eya do nua eche bi ni ewe fi wiasi mu
ye pay obi ni yo so ni ya eti kwa bua etuma ya mi ye etire bi no ni wi asin so ni ya nipa me di che bi wa azizu etire ni ekro so ni ya ye so ni ya ye mame nyumfufuro na me hade minu odu yanku yo minu odu yanya kakra mi hu boni amaye me friend no awosu muami pawodo beshi ami fedi tie beshi ami frewodo mami o mama frewodo mami ifi kosu obedu makoti pepi nasa mi hu wa cho kredie mapo awade ti sa hwehwe wa wusu ahwembio be ku twanifa the first way to have been come. Appreciate talk for yes when you train here, Dan Boko. You want to have my friend. I was never won, Nancy. In fact, ma. There is indirectly. Yeah, trauma for my boy. Oh, wow. Meaning so name to us, Madam, born Yamiche, Minimum. Oh, Nanina, one fine more. If you more sem. Then you qualify a bossy, as good, become many Antony Tiku, many Pokunti, up a board. Oh, Abrabo, yaka bravo bra. Obi asemo. Muntinam de mami pa. Ya, usa wo yere no do no kwa dia, I'll fix it. Why? Mama hwe na me nka mumu na montina. Mene nana otuo siribo nana. Mene na twa picture. Pain. Otuo siribo. Me photo wo ne hochisi. Wo de gyenchema ayimra. Wate? Yenchema ne mra. Wo de gigidem ma me na tie wo nua ba ma bi so de. Na wei de asemwe no. Emu evrem Ebeneza wo ben efi praso me de wo ba nyina akura minim so de bibi fufuro na ba asen praso ton na owo disability so kakra ya chese okura crutches wo di su ani abenedie na bedan adan a wono so obabi edinewu o nenso ne obi nso ho akoka adwam ya enya asem ketwa wo yo hene ba wasade amoaben na nasam wo de ba no wose manye emadi awu obabi aka fe no se kafe amanya asem ketwa mama na kwa bai na mimi sa ohene ba na what to say bibia ya fine na ohene ba da so no ama obabi ayo sa adu apoma ade na sie papa yo da osipi sa wo sire pa dia me so magu me kasa ni akọ sa o sa wo no obedi wawu yanko I'm say no 1997 ani aware na menene fa akwaduma na yeyo nti brebia o ma me asase so enam kokoye aduma nti o ma menene so no ote ase ye enam se asewo me do metua koko ama nkwala no me be o 97 na hu no no ba na we na wo ye de adwuma ansa na wo be kwakwa kodo koko 97 no na me free drabin apem so okay nti ono ba mini asofu bi na kan ma me obi na kika ma wo ade wa no monyom manu bonyum pa na oba na mekuta sebi oba ne bi na wo yire dada na na asofu no sa kika we ma na emema ebre ba sa no na da bi enya masa gina ba bi agina na enya masa kura wo hene na obi wo hoda da ye den na sofo sa keka eye pomama wo na me nkwa sorry nti minu ano so no ate asori okay nti mina na me ni secretary ewa sorry nim na sana wo so nko bi na kwa secretary na me pe oba ware wow feel no nti minu ano ene ka sa oba no nti bra wo kan ma me so ne mantem ena me ko pebi outside oka wo ba we ni ma wo no no nya o fure we ni ma me na ni nye bibia da de na say mantem
ai we no poma de no de nti de na ya kwansi de na medical kofa ba ko bi wo kurufufuro so aba me kurumu ho o multiply nsem no mpacho tobo o se na wo ba bi ho dada na wasa akofa fufuro asana poma de yi beba na bi ne eyetu ai ba na me kofa fufuro ai dada no na me na na wo okay na minu ano so de no na nyi so se di ma me de nti na woni oba bi wo ho na woni ana isa akopa fufuro ama wo ho na me peti ye no na me nwowe na me pepa na me pepa enti na me nim say first one be wo ama me enti say no edru an kan kire wo wan kan kire na ne na tire di say 9 months eja ana nyinze ni bi ama enti bi ya na ko simisa mama mi no shia ntimi hu so yi sa na di enti ena ba na sa it is one thing yi a me no ntime bi me pefufu e di na hu so je mu ne mu e te se ke se ko ko fitiri na shemu na wo shemu do be sen there be just me pese me hu e bia na fault ni free wo na ma wo no ama na fault ni free nti na wo kodo do saying me ko 2 3 rounds no mu ana say na wotwe ni mu rounds no uko 2 consistent 1 2 oh me fi say me TV so okay eti 2 no eja tobo asasem no me ana odi asem no bre me nti tobo 2 no uko no say bia uko 2 3 nsa na dwono strong 2 3 niko faso so mam nyesa ni mitio e ko na dwono 2 a ade abachi ana o de 1 na so 2 + 1 na amount 3 sebe 10 hono ba okay na be 2 3 what in ania okay go 5 for the so osana etio there empire boy eti uko ni 2 3 sa 9 months hey nana u ye sure say 2 3 ni nyina bibi ba madam na me pa na me enti prepare na me question eti sa na me bo mpacho tobo de ntima me bisa sa ne say yetifo obi tie be say papa panyimu ni oba na te na ebi awuja oba no okra akofo oba fufuri edi e pa na ye hawo no ususu se unse ye wona ne wona wo ebi wa na bi wa efo ani je ebi kwa na ebi a wo ho antimi ensa ne papa ni nyina na bibi ba na wo ho ba ne ba madam e ba wote oh madam me ti pa I just saying we feeling it today se e ba hu yo yi keke woman no man dey spermatozoa anti and ba hu yo yi oh nice tidin nyina ba hu yo yi nti e ba sa na me ka kire se sisi a me wo sa ya me hu se wo ye me for one akodi ene edi me sa na okofu mu a no asa fa niema bibri na de ko ebo ha ye ko bo for real se ban body ni menken ton we ni we ye na petusu wan o chusu ni nyina ne ko ton na emu de wo chusu ni de fa de me ye de ko bo for real me ko me de ko ye nyame adwuma de bomodiana Sunday fabremi anti muko ton no baye na nam diskana be abeboa nyame adwuma okay o de kwa o ma o de beba obeba meme krom ho a obeba adwada se kwasi ada twam ne twam se yeko hia fie se ya mintimi enke kam ho kura ena me hwe de ntimi ka kire ni sister baako ni sister pani se de wunu ane ye me no ntimi ni sti nti me ware foforo nti foforo a me wa no me ma ne hu ene me nuane de no a sofo no de na o kan ma nti o kan ma me na me no no so di kaba
no no support you nti bra wo ko afu mu ho na e ko na say maame sister na me say me wa wo de wo yire foforo no ko kire wo yire dada ne wa afuom say ye ko wo hene ba wo di fatawo ye ko afu nti wono so ba ho say o ba afu ade achi a nan ko ko ne kuru ma bi wa kokodro and am say David me nyen sa and am say maame de me ka say me wa no oni new wife no nti ifi ukwa ko yi unyama na je woni so ban benya broken heart eno se kamen fa ne nye eyere pani na msi minti mi maami no awade enti mi de sa sister we ya na mewa oda na mewa no be ni ena me twa no boy enti mi twa no boy na me sister yi pomen ishia yi okay enti bra ishia yi na che se me behwe ne maami ene na busunya to no so ni ishia yi me bo ono catch you say bi ono so no madura na bibia na to ni na wo say menene wo mema 5 oh wow ba ku na free oh nice 4 okay nti menu so wi SS na mpenfo no mienu de wo so wo nko school nti wo nko so adwuma so wo anko ena me catch ne maame ni say o wasase owe pomano manu wasase namsi maame asase ne meto a medua kokoo ni bi nti kasa anya mu so medi ka dua abese namsi medua abese ena efom djuma na wo ye family okay bomija ne nkomo ne ya deda namsi medua na ebi ka kire mase ne se bese no ebeji land na se no ena maame jaye bese no ena medua anka okay nti anka na meti ba fijase bi wo 15 bucks amde aba eni kwadu bidua enema bebre so nti me dofu no a me twa buru no a na me boto dwe efem sa na 97 no na me kachire maame ne se maame akola wasase no meye bi kokupa okay bra wanim kakra maame ne se ye wo yire maame anasa wo yire na mu na akachire no yire ne maame okay masiban okay eno so ye mame na onu kura ware ye no obi amfa kokko bia ba kokura nsi masase ne so ne mo wote wadwene adwempa so be bi na nkola na nya bia me de wase pinti ye nti madam free 97 no ebesi 2025 in fact data aji me do ya me pam no na me fa di prekope yes wo ye afuo no wo nko na wo ye koko no me nko na me pam die bibia na oba no mo o na oboa me face no ahyase no de oboa me pa ti me keten se ka wo de ye kwa o ye duan ma me wi a wo de nko onyuje akola na gro eno se wo ye sa wo no wontimi nti wono se ketene ma akola no na akola nda so a no no so ye baby adwuma kakra okay iti ye gusu a ye adwuma afedi me do be 4 5 to 6 years na me share phone me share ma me se ye nche phone ye me yire poma no okay and am say oh ni ye chesen eno si ye nche na bia me be fa bi kra koma me nkola na me ko ensu no di ka wo 4 me ko fa bi akoma me nkola na ye bia wo and am say oh na wo yire na we kra de beto mu sen eno ma me ka say we de ka munya yi ajua jai na ka munya yi wanti ase ene jai che ni nti se ye kotu e modu ba ye che okay bra wanim kaka de na esi sesi a madam de esi ni se koko no adwuma me yo no wo ma me asase ne so wo mo ame sesi a wo yi na ni kura firi adwuma me ye no nti waje nkrofo asase ena ododua banche bodie ne menke ne abu na wo tim koko efase ye masa asase wura abra wo de no wo ho me de no wo na me sorry na me do
nkurɔfoɔ no deɛ no metumi kɔ yɛ kɔkɔ atenten metumi kɔdɔ saa metumi ɛkɔ pam ne ade nyinaa nti ɛyɛ a na yɛ mmea mu yɛ a na yɛ mmea paa sɛ manka na mboa nam sɛ mimi deɛ da hɔ paa mimi no wɔ nkwalaa na meekɔ a yɛn deɛ wo nkɔ obi deɛ na meka sɛ menkɔ nso a na ɛnabu afu na kɔyɛ ntɔkwa ama me ne no ɛyɛ ntɔkwa paa m'ani bere paa firi sɛ meyɛ nkwase adwuma nti dɛn na wopɛ sɛ yɛyɛ boa wo papa sesi ama deɛ mede paɛ sɛ sale hwehwɛ adwo ama me mayɛ adwuma na meyare sɛ woanya mfie sɛ sesi ama 67 years 67 ɛne ho ɔfɛ ɛmpa mu nyinaa wo ho ɔden sɛdeɛ wotie madam na sesi a wɔgyaa me wagya wokɔ wakɔ menim koraa ne yɛkɔ asɔre mpaebɔ efiada nti yɛpɔ asɔre ne na me sɔfo no nua pani sɔfo no ɔkeka ne ma wo no a daabi sɔfo no a mene ne yɛ asɔre baade saa sɛ woyɛ sɔfo daabi woda so yɛ secretary na meyɛ asafo pani okay ɛna onua no ka kyerɛ m sɛ papa woyere si wakɔ kurom akɔka kyerɛ wabusuafoɔ sɛ wagyaa wo ɛti berɛ a yɛpɔn asɔre a yɛpie no ɔka saa asɛm no in fact na my unconscious kakra why you unconscious unconscious kyerɛ sɛ ne sɛ mabamu bu wonka bi nhyɛm so bɛgyaa wo ɛna nso nyam na megyaa no nti ɔkɔɛ no nam sɛ sɛ waka saa ɛyɛ ɛso na mene ne teɛ no ɛfiri bɛɛ November no mu ba no nyinaa no wɔyɛ aduane a wɔma bi ni nam sɛ mate na me nso yɛsɛ papa ne kasa no wɔ fam paa menim deɛ masa atu deɛ mede kaka kyerɛ sɛ matwɛ yɛ voice masa atu hɔ abɛda ɛdan bi a na menkɔlaa ne dam sɛ mentu deɛ mene ne da no na sɛ wo na woyɛ bɛrima wɔ fie bɛrima deɛ wo na woyɛ tiri efie no ni wɔ me wɔ maame fie nti wansi bi daabi adɛn nti wɔ sɛnkyi nti wɔdeɛ wɔ bi hɔ ɔmaame fie na meteɛ sɛnkyi na asɛm ɛsiiɛ okay mimi firi dwaben apem so nti kyɛ sɛ dwaben woduru dwaben deɛ a wowɔ wo deɛ wɔ hɔ na mea mesii me deɛ maame ne baeɛ no na mene ne natim ɛyɛ pipi a ɔno a n'ani tua tufiri wotɔn yɛ na madam mantɔn na mene me sister nyaa case ɛyɛ court case nti berɛ ɛbaa saa no na nka meya kɔgyeɛ ɛna magistrate di asɛm no na ɔrelease me sɛ mede bi na mmom mensan bond style hwehwɛ ɔbaa no ma me anaa ɔni hɔ mekɔ sign bond 1 year no ɛnam sɛ mentena me kurom hɔ nti maame no meɛnkɔ ne land no so na menkɔyɛ adwuma ɛne sɛ ɛkɔwie sei nti sɛsi a no meyare kokoo no nso baakofoɔ wowie aduregu bebree akɛwura mu siane sɛ ahoɔden a na mede bɛyɛ ɔmaame deɛ no a ɛmfasoɔ bɛbɛ mu no berɛ biara mede nam nkurɔfoɔ asase so ɛna ɛyɔ na mepam na mesene nti wodɛn na wopɛ sɛ yɛnyɛ ma wo nti sɛsi a madam mebaeɛ a medeɛ mesɛ maame nana Ohemaa mebaeɛ a mese kokoo no mentimi nsesa baa kokoo nso yɛ akɔ bɛyɛ 3.5 acres bebree akɛwura mu enti deɛ ɔse ɛyɛ a menkyɛ na memfɛ ma no meti kokoo no a menkyɛm mmienu ɛnam sɛ menkyɛm mmienu kokoo yi mensesa baa wonya a wode kɔma wo maame deɛ a ɔde maa yɛ ɔmeɛnkyɛ na woyɛ ɛniyɛ nti meme deɛ ne deɛ mete deɛ menya bia mete ahwɛ me ho yadeɛ saa na wone naka saa na mbaa ha mekae nti mete ahwɛ me ho yadeɛ mede kɔsi press magye sika firi sɛ mentimi nyɛ ho adwuma bio na mede akɔ akɔgye sika na mede ahwɛ me ho yadeɛ na menya ahotɔ a na tam a nipa no bɛso mu makɔ akɔgye maadeɛ na afei mayɛ na mene ne nkɔlaa no yɛdeɛdede nti na mede baeɛ nti meyare wakɔ akɔgyaa me na meyare a wakɔ akɔgyaa me no a wo nso sɛ wopɛ kokoo sika na nti ɔban woanyɛ no hwee no ɔgyaa wɔ yɛafrɛ no wɔmfa nti memfa sika mmerɛ wo baakofoɔ wie aduregu nti ɔpapa koraa bae ɔpapa a wɔwo no
Ekeke Nti me bo. me koye no ho ade. Anti wouldn't train you one year one day. Madam, me koye no ho ade na o papa ne ka baby. Into o ka baby na papa ne se so otiase so wu. Me nye no ho ade ma onua no. Nti me koye. Se me koye no ho ade de o papa ne je me no. Me de koye nti wo so a ene o papa nua ba ko ne bogu se isa. Nti wo. Say na nanka de koye no one day. Papa ne se na me yere no yare pa. Intimity ni free akura wo hyemechi na me de na bakrum abefa ka ba hospitals anti papa ne be hunu several times and was oma o ha be me pa o ye adwuma nyeska brebia na ko hospital anti me ka kire me ti asi meje no 500 some 500 yes sir titizika 500 yes sir any bruni sa kotwa on femre me fisa ka wa bo ohun edo so bebre wo scan go enti obey wanya no hwe no so oja wo madam menye no hwe ojidi sade na ba ko no wo dada no wa me ka una say manya no hwe tese na de men kana me akọ na me wonu ko tia ba say ohima eno ko na me kan manya no hwe na me mpe e ma bro na de onu be ya eye me ya no on de me ko kan o si menka na de okoko ye bi na meka ya to yire ne nkrai de opese wo kan ya frɛ na wo mfa bi kwa no TV ho a wo hwɛ ye me de mema ho kwa adwa mu se ya na ye me ya eti adwopoma ohene ba mo abe na edo ba Nhyira FM se me no bisi yentuma ha me ka kyerɛ wo amo atse me yare nyamna mja wo no akoja me se me na mja wo ke be ka se mi nsumu na wakokbo mabusu ama na se me yare nti se nchi amete no se mi wu a me nto so se si ama ha dan na metimu wa wani tua se si adwuma me no ye banke kura me ko pebia o so ma me ntu bode me bedwem na me tobi eti wuma ba ko ka se oyiri na de ba enti sabi kura akonu edi nam say dabi meto enti me discount ma odo sudru baby ana ezembi me discount ma do ma ne de ba market ho me ba mampoma Madam, hello. You are now to say Na ko pa mo papa. Yo, me ya mamme, wada ma woni mo hene ba mo aben. Papa, madam. Yo, enkomo bia wo boye no emu ewrem kakra be ma woni no watena ma mukura nkoda ewom na yade ba ya chese waja no ma efuo kura wono a wobre hu kura no wo ma ne kwan e ma ne nkom ade na waye na yakayaka de sa na bacho mo class prefect any prosper wase me nkankyere mo say wo chia mo papa wona chia mo na me na me chia mo ni nyina si wa na ba madwadifo awie mu odwam me chia mo nyina me bodwa so say dia na kyese me di wura edwa ni nyina headquarters KJT Dubai eba ne mema mu odwane mu awie mema mu nyina mo nananom ma fa mu de dwa ya no mema mu nyina mo nso mo ya base ya ba beso mo sompa Nhyira ne wisdom madaromenti na mote yen kasa breyi Nhyira 104.5 mu donti jubedie no ye de aso be fontentan fidie no so Facebook Nhyira 104.5 mema Facebook arefo nyina akwaba mesra obad yo betimi ayama me ne se share and share chama unu ebi no meka ye ho na ye ni dwumade no mum YouTube nso ye dem live wo YouTube eno so ye Nhyira TV arefo nyina no mwe na ye kase obra na oji yeso se no ne de wankase wabo na ese woni yetena ama ye dijuma no abom kama pa midin e de Ohemaa Benewaa begafo nyina atena se wo ha se o maye krado ye be hye ye dwumade no ase nanso ya na mpempi ewie bia no me ma obibi kakra ma de to wasene mu bobra na ne da kakam de ma nyina ne se
Apologies are pointless if behavior still remains the same. What's your me pacho pa? Enti ni me pacho. Where dear Mr. Ye? Oh, where dear Mr. Bonnie, where dear me biem? Wono yerenta muni me pacho kenti na pacho. Wouldn't me pacho kenti sika would do a drum na pacho now power boss or chosa. But Subai no ankasa no de chopa na necessary. Ebasa emfaso bia ma chopa na wo pa no eso. Enti e chopa Subai sesa yenka ho no e chopa no so ni mfaso. Mesrew wanu hu fi wakoma mu na wo pachewa. Pacho na sesa free de waye ne ho. Na aboa ma nipa no nso so ade akoma pa age wo chopa na tumotimi de achew. Ya eni nyanko pontam sa na ti erade we mobo wo se yabo ne ti sadam na manko afi woginam no wo sere chopa no mesrew ya na mfaso bia eni so enti a chopa Subai ensesa yenka ho no aya na enye ye fake mesrew jawate na pacho free akomam na aboa ma de wo ye bia timi akotote e de amount evangelist now what to say okay why adomo apologies are pointless if behavior still remains the same. Yeah, and a French can say pardon. Okay. Le vela. Okay. Le vela. Le vela. C'est pas à produire. C'est pas. Where do you said them kakra? Because pardon on the mate. I produce no so mate. Me French. Okay, so come back on a pardon. Le vela. Le vela. Oh, pacho. Now once a say, no nim chop and to the other pacho. And moi. I said, there be ano. Who say, me pacho and a mess. Every subanda down. Ghana for ye, I do much idea. It's all pound. Chelsea, or pouch, I did an ubicum. Pouch and now the 2 man, dead or by or Sadia babium. Eh, tonight, mammy, any parmenu san, I say, Ufrimen champa, somebody, my menu. And a mum day. Because they are now become a cheap. Sa. I'll quite know to say to young council. And your child paying unnecessary. Ujitum. Okay. Okay. Jo. Abrenunti enrada yetna enkomobi so e wo fie hanum say. Still our feedback every prosper asem no ho eba. Yaba modern crop prosecutor hono. Prosecutor say ba time wasam ode ba yenye ne ba no anani na ne hwe no na emom ode ba say abema no I repeat ni banti eye criminal case pacho teni na court waja prosper watwa asem ni mu ne de court nsanim na emom wadi code bia man say eye Ghana ni bia say ye de say owo kwan so hwe sabofra ye de na ma no eye ne ba anase nye ne ba enti court ni prosper ni asem bi aka ye ne ayenko na yenko nkofa akoda no me ne die ni ti mami Rosina dana Samoa dini the same mami Rosa wo abu akwa makro I put it to you free ne etni oba ne gise woman ne de akra ne gane because prosper has every right say or shasa ndie nkrofo ka sa kwada yi nya ubo obi edibi e de hwe ne how far na wo wadi akwanyem tete abe man no wadwene Ghana mra mapan se wonye ne die ne no enti wo pa fa kwada no bra na yenye die ne no mpenso a fa ona na no kakra me de ma no no na emom ya beba berehwe wo kira kwan na de wo bia ye ne wo aka enrada eye udini de eben ba Ebenezer obeying free asin praso ton eno ode na semba beda ye na sem nyina ne se wona na yire dofo na ti oba no ba ifu tim say yes galamse aye no fine waba adofo eno adamodom na mobo aye fridge ne de ene ti fridge ba bi esi me the camera capture I thought say you would have befa mon fanto so e na ne ejebo enrada ye pon ye no anajo no wan igina so
mo kakra mo de baye neto me bu kakra na Nicholas Aburam odom yen 51 cedis gift ya no wa MIB Amoakwa Emmanuela Osei Samuel Kwakum odom ye bi Emilia Dot MIA Sikano ebi Rose Otema edom ye bi sanso na ye mame Edi numpo edise opambo yes ono MI 505 Ghana cedis the me bubo su nyina 51 me pacho Francis Kojo Ahiavi o my 100 cedis sanso na William Kwametre 100 cedis Ebeneza Kwajo Mensa o my 20 cedis Susanna Boafua MI 100 cedis Gifty Agbeke Edom yen 200 cedis Jane Ofosuhima Afram enso MI 100 cedis Ale Zamson MI 300 cedis Sansona Charlotte Yabua 100 cedis Rebecca Ayiri Edinu Anodin 50 cedis Rebecca Ayiri Kiaba Emmanuel Hopper on my 101 cedis Foster Could they say MIA 21 cedis Abraham Aqua MIA 15 cedis Miriam Haruna 51 cedis or the Domien Victoria Beidu 51 cedis or the Domien Isaac Yabua 101 cedis Martha Osai Bia MIA 52 cedis Sansona Kate Abena Esiedu MIA 21 cedis Patience Mensa 51 cedis or the Domien Sa Enso Obi Kwache 1 cedi Nyakopon Shrano Patricia Koko my 1 cedis Nyankopon Shroud Samuel to 4 MI 100 cedis Abuna Christiana Owusu 31 Ghana cedis and I would dom yen Jennifer Colcraft MI 50 cedis Sa enso ena enyumreno Comfort Owusu Jemfi dom yen 100 Ghana cedis Patricia Koko Koyeteye MI 40 Ghana cedis Isaac Kofi Oba 51 cedis or the dom yen yakika ni nyina bo mu na busuya yenya 3000 mama hear the last figure 3742 Ghana cedis ena eyensa eka na nra dano na enra sansa be ma be ofri ba ye na ne kwa wanti ba chew ye bomode ma no daye obayi ena ye to nsa fra obayi ena obaye fridge ya yekoto I want to be accurate pacho yenya no 3200 Ghana cedis erade nshira mo papa fi say the system no mu asia ye no emu ayetin oba no wa ha enrada obi frɛ say obobo number no wa send sika na emu odu ama akosi baabi foforo wa missing numbers ni bi pacho obi ana wote menka epe bibi kakra wo buo mu ne de atoso amobai oko obetfansu obefa bi go drink but on the abele sobolo Bacha na de ene sobolo ne dalam say na mare ucha nya ucha kodo sa meboa e pacho number no 0543785613 just in case say enra dano yenua ba no ofre na nadwena ye me yapa na so wodom yen 500 cedis and yen kanka fridge no yen fan share envelope mu e ma yenua ba no na onfanko 0543785613 fridge no de enie de aka ye de share envelope mu ubetimi de wonso okakra wentimi amfa ma no aba maame won to say bache adan waja okunu ho akotina galamsase Indiana sa me clan sa me kopa adwumaye adentia na bohwe nkwala ni bi aboa tina me koi na wonya adwuma bi anye wo ba bi amote no na obi na ma me nkuto na ma akoton enkuto te bi wo sa obi kan odinsu egu fridge mi nkoyi ana me koyi na de akoechima enti ede na ba ye ma wudi free ho se afa de ensu a mekoje ton wo de yo magai ni nyina meko galamse ase emi ko sanka musu meko pe scan musu da bato fridge ni bi okọ ye na dodo se ni meko busum si 6 months ni bacha ana sikasa na watimi anya de aba nya bi was ma menye bia me call awe ni de
baby am kunya ne de menye bi so ka chem se meye de onim betena te se onim etena te se mpla inde menye be aye musum enye sa na me de koy ko san ka me ko pe dwuma aye to kan ma yentimi ne ma me bi na ye dwuma one ne ye de adwuma o ye duane de ko site na me ne ye nkaka ntikaka me nya na ma send wo send say me pese me hwe impact a wo ko ye watimi akoye wo ho no ye na wotwe na wa mama 1.5 na waja wukunu so nim se wonte apo won komma wa na ukura nimu waja ne ho nia na didie mu anajo na ye mu se oda ho anajo kwa na bibi ye no enti yese empanyfo bu bebi se kuntuhwan a ni nchia na eko osia chi nya oda ho na o ye le yes bambinka on ana yanka na say aboso banso na maja paye enti wukọ ye sika ni bi ma ye no a wakokam wo ho ya wo na ono nso wa kire na mfaso wo so ye den ma odi ahomete ni situation ye timi afoka afi asempra so aba ye no oba ye na se mo de ba ye ne se obepe fridge aba na yere Mama ne yese nkoda miensa penyi no wo manya say 40 years if is also 14 kan wanza me sa tam fridge nako oba panyi wo 40 years ya nka fridge e be san de akosisia 40 years okay enti de odi ne ho nso e wo say de odi na chi 8 years na de otoso 6 years omu nyina akọ school but penin de we ade na beka che okuni mama ka chense ya Nhyira kwa ben so no wa bo me kwa me kwa no ma anya bi ono wa bo me ametumi anya fridge ametumi da ton ade da hwem kwala na me de bi ahwe ono so baba matonkra ma fra me do yira ba ona to nchen de na wo ka kire no asa na ni jeni eso wo so ba na ma no anyenye o de friend today be today ene de ya ene dan de mba mum de ampana re ho mu ba ne de mama etiefo ni adofo ama ni ji aba ono ni mum de no credit okoe de okra me na brebi afo no frɛ me nti nyina na ye mpa ebo ane se nke bia nko benya adwuma ni bia ye na nka ode abeto fridge na nka oba abetena fi nti isi ano de me wo ka kire na ane se nyame adom a Ohemaa Benewaa mo woni atiefo ne adofo eso ya asen ya yenye bi de ontena se na yenye nkakra na aka o se eni abedafo wo amadwuma ntam so abepento kwako ebe ni eni enkomo madom ye nsa ka bi de ontena se na yenyina yenye nkakra ne mfanhwe nkola na migidi se David bi ebe ye ampa okay say ayar sakase pe wo wiase pa na enya du ayar sakase pe wo wiase ntunyi ska dabi eya ni je say onya de ne kra pe na ni je ba ni mu no say de na ho keka and say de wasi ama no so enti onipa bia fight for your happiness nipa bia say so ba any as ya bomb pie man and can see me. Now the pie, I will be anywhere charge you got to do anything. Ain't no, I do for that woman, yet for that woman. I'm a name, you are bear man in the year. Sabuting say, and son of Berman, all make us all perfect yamo ban. No one in modern ball ban it in yeah. Into him so when you're fridge now, and that's will be anywhere you're touching you. To him so when you're fridge, no bit where you man over here. Nama want me up. Yeah. I have one question. My envelope no the mon family me answer. One question, okay. Question is oba no ni kunu mi bisa na say oba ha no na okache ni yere say me kwakọ pe fridge am.
ana se mitu ana mosi okay bisa na mame be ma ka kire o yere ba cha o me kan nti oba na wonim se okunu ba o kan night leaders and so on the ba nti o ba we ni de wan ka se sa o ka so baba de so wan chata am say sada say no baba mi de mo wana mo fle naima ewi ase no obi a wokon be fa so obedu ba bi okoda no meka no ha yeah hwe ansa no obi benya ba bi pasima na bo ato ne yam ama de open and second just of any we ase ebi de no okay ebi so de just a seven producer okowia fi ase ansa no akoba bia woduro ansa na obi so de enti kwasi se obi bedu ba bi okono asumba bi obi a befa obedu ba bi okọ yeah naima eno ye nua ba mai ba ha oba fa ka wo praso yeah mako akoye program da matter this asori na ben police station na praso ho mu didwa pa ona toy wo ho nti amafo toying two onse onokwa no ye friend toy boot wama eben ayu ada bi eye toy boot enye toy boot towing say so usia eschatology ye wade bi efe no semoma se ho amoma let me tell something debi semotology ye wade bi efe semoma eno uisu word no brand word no na moko ni straight abasa anya de efe toy ntima no tontonsuo ne bayire ne sane ma no ho na nipa bia o mfasi wakoma so se enne se de ejasi gumi chemu no naima ade ba ko ne se mentina ha ma je amanfo hu se memko ba no madi ba wade ana se aniguase a atome ana ya na hu mu mentina ha ma ne nka ho metu ana mo okay o push forward a it for be push pino aye pray until something happens push until something happens. That's all. Push. Naima wo wa memre. Okay. Kamata fun kwan kama no fun. No correct. But radio di kunim mama. Radio di kunim. And na your victory. Okay. All right. Mame. Ade ba ko a ebeye meme ya. Na ebeye matiefo ne amahwefo ya. Na bedwafo no nso omukoko nya ebeye omo ya ma de we betimi ama ya faka be fa fridge no. Ene se wo be kwa na mfa fridge ni nya adwuma. Sister. Me enwumre me yeso bolo me che popcorn. Meti was ana maye meni nzano. Oba enwumre no hu me ni me konro na se so bolo gu ko mam kwa me an ka se ye me a. Enti adwuma bia ye mu na bomfia. Kakra ye nya ye no. De ye de ka ho eni. Sika ehye envelope yi mu. Eye 1000 Ghana cedis. Mami. Hwemani mie. Fa nsuo, fa drink. Bibia betimi ato ama na ye bia fa. Sika na nini nyina bema eka ho ese uma ne bibi kakra. Enti uti bi to bank. Na de bia be hye adwuma no in case se ehwan a unim se wo kakra da akiri. No akoyi 100 bi na de abetop. Emu nsu bie na demand na ekosoro a unim se kakra wo ho. Mfa ni nyina nkwatwe nsuo enkogu ho ebeda ne typhoid akọ nipa ma. Enti turn in bets na ye ne kaka na bibia enti me nkoyi wati nti me di si ukuno so won ne baaye wu ya mo anka wa baaye ukuno ne baaye ti me di si ukuno so ebenje ensi uyire so dia na aka chire tifo ni adofo won boy me fama fidie kesi so di Canada otwedi ampo nyankopon a obo me ho ban ewo a me de me beduru ha ase ad me dana ase na mada abadwafo ne mo amoye program ne atifo ne mo amowo adwumam ha nyina ase ebise bia me bedu ha kra na me mehu wo no ebia de owo gate go betumi apa me se o sa adwuma we yenye wa ha nako nanso wo mu nyina obi ani ho a oye me sa o mu nyina apɛ ma se me ma me ba bedu ha ma me de me ha ba tu bia ma abadwafo ne atiefo nyina aboa e ma yensa aka no ma yen adoye kese a etise ya ye meka ne se nyame hira obi bia oboa na even de wanya bi amwa yempo me bɔ mpa ye ma ne se ɔno nso nya sika se be ya enye me nko a wo kira obi nso de ne ha obeba no ɔno nso benya bi na ɔde aboa no ti me da masina okay aseda eye rade dia
cameraman na mantem ti was it means anye me envelope na mzanva mountain ajo eni na watch ya me so odi ade man your friend dictators e friend say dictators I say o present one rea o ma juma wa ha bia mu he ade a wo ye detox wo di ade mu be friend detox ba wo di ade mu be friend say Momo friend presentation, a friend dictators. Who's your sematology? So I there. Sematology ampa. Na fridge me dey ma kukura aba. Oh, yeah, fridge no. I can take it. Yeah. Pacho. Bray. I say na you present. Yeah, na ya. Oh, yeah, man, me can do toss na be wa dwunu me he, nti me kan wo die ne bi. Mama, sorry bi, wo dey why am dey ya dey atie e be so. Atiefo. Se dey atie nie. Jumadi a wo Nhyira FM, Adum TV, Ghana BBC, aya to din se obra. Obra get resource. Obra na be yete se obra na emu odin na opeboafo na opinchen ya, aboafo na bedwafo. E wo obra so nyina no akoma pa ni se de Nyankopɔn se ahyira yenti ya de ma ne yefe. Ne say oni party ase ya hwe no mani ngu yentena ho manipa enwu ansa na aba ba ye enti obra ye ni aba man aba ye ade ni suni ne hawo ene na ma ne ye bedi aso obra fo mo ame na mere akodi galamse ase wan hwe ya galamse ase no kwa akodi no e de asem beba na me no kana mo ne se akodi ne me na mo fa me no so no mo ame me pe fridge de ama me yere ama na tonsuo oba pa ana ebo ni dwetire oba no so ba e waja tum se fridge ntinam ko galamse ase anka obi kodi mi ase me kwa enti oba ya ma ne fridge da mai so ba ya tiefo na bedwafo nyina boa ama ye nsa ka fridge no fridge na nie ayi Nascot fridge ayaton kakaka everybody hey mama me jina chi awo me yanko na ya present e dia ma what na rade emo na de odi be bia nyame oba nyame nkunku obia osendis ka ba ye bia Nyankopɔn hye wanam amen fata rade ma de opa banya bi de opa wade nya bi de opa kwantuo rade ntire obi bia hiem de odi bibi bu aye rade hye wade odi koye bia so rade ma ne nya yi amen oh Jesus Christ na so promise 50 only problem ampa yeah only problem awai only problem kra obeyi agwa famo only problem okay eti montame ma me de akire kwanam de monkodjuma home aha papa bra besen ko monko fom ho tam kita no na yankwa enten okono show kunu ni ye you understand wonim na ko galamse asibiem obeti anyumre nsumani hunu so abere 6 months a day month 6 months okay enkomo pi eneno e back to back different look of expectorant me pacha nwaduro papa enwaduro a wonoma ema usipi esita enya nwaduru a wonom a na akwa te se de ase de se be mpadu se wafa bibi wo fom na adie eya nwaduru a eboawo ema utimi etena se enyini che okay sanso and absorb you my tablet me patcho emwaduru a enipa bia mo wo yam okosoro ba fom emo wo yam ensonsono wo yam na ensonsono so munyini a na mo wotu obonsa ntesu aba wafunu wotu anu aye cheko ensonsono yam bo abone enti nonom emwaduru papa se be ensonsono de oyestobon no obekle no enupa mi enu nyina free rapid improvement pharmaceutical Spinters Road and our Ben Royal House Chapel me patcho number no 0536661432 ene wonum entwetwe enkomo syntax tank na me patcho tank papa de achechire da ho patcho pan ya ka tanka wuzogu mu cha entu ensei tank bofo ma befa wade tank esisuru a osuru bofo kwa no munsu e fe ne syntax tank syntax tank ready syntax tank dear bipacho
nkrabata no doso Samsung agents a wonum to bi no doso online shop near syntexgh.com obetimi atwentwe nkomo e was 0244335168 na ne yeni enkomo Chocho skincare product, Chocho herbal soap, Chocho herbal cream, Chocho royal gel, Chocho hand and foot cream, Chocho skin toner, Chocho hair product, and Chocho balm. Me pa chocho fo adwuma de en chocho fo ba Ghana ya nya ne chocho fo na Ghana fo nyina je atum chocho fo na ma ne ma Ghana ma ya nya de ne color ne skin na fe wo de fa ho atum say yes chocho a brand ne de ebi wo ho na yusu bi so a e ma wutumi sipi esita. Yo, factory no was to home, Pacho, baby, I will be at a Pandamat Palace Mall, but you're not total Spinkters and answer supermarket to be a Ben Way. Your numbers in here, 0504 555535. Ubeti means to have 0551 815388. Dan Miller Company Limited was a man, you know, feature crown wardrobe, what the Abba Dan Miller TP, Miss Pacho, Emma, Mamutian, a man in a synchronous Mutian Pacho, or Babiara. I say ni ede puaba ene na yi obebu ne nsa na ya se hwe no dwe ye se na ni dane ba che yare ya hu boy wa ma ya ni dane e ya duane ye de ye tinumadu abema ni dane ni na ko na obu nsa wa mesu ameka mu adwe enti we na babu ama ni dane ne sa obu nsa na nsa wa ya se ka unyina eko Pacho herbal mixture eno so ni malaria duo papa ntuntum aba ya stubborn ya wo ma ne wo mema anya wo stubborn entuntum na we di entuntum bia akawa amawo eye tozos e wo nipadua ama obro na mafei ema woto ana wo dew usia oti bia di a wanum nya wo de entuntum na yes ade no unum we bia sa stubborn entuntum ni nyina bedwane. Okay, me Pacho wada enupa mi enu nyina no Food and Drugs Authority asenso de ebo ho numbers no 0256 867 obetimi so afre 0546 439 944 nani eni enkomo fresh drop still natural mineral water me Pacho wada papa ya wonsu fon ya wonsu pa ya wonsu agu minimum ekose yo ya wonsu awonoma utu say yes ya nipadua wei ensu wom na nya nsu fon ne wom ya wonsu bi wa awonoma na anya na woto yare de ama ho ensu bi wonso noma enche kura na dwiba begu skin no super yo 500 ml 20 liter jar and na face sachet de no e wo ho pedodo atu ananche mu fufuro bi afre e wo 0552250290 na woni ye eni ensawoso e wo hanom sei Orion Cyrus Publications ngoma ene kodani ngesu papa ma obansua menye pepe na kina obesu man akola ni book anuma osua wo read dia utimi se reading no ne de ne de ti se me de wo kan no wo kan o pronounce word ya wo pronunciation ya wo akatoa word pronunciation na just wonya book papa sua akatoa word na just osua semotology de yo me ba cho wada Kumasi Kenya se na wo branches ni bi e original capitals aka ni nyina number no obeni e betwitwe nkomo asiso no 0555 313658 ubetimi so afre 0249411234 betano bet papa na di ena ye kwa papa ya wa mbem na twa bet mani nso betwa bet papa na di twa two phone so be obet bi o ha utwa anyame nkonkonkra di utum twa bet na di na nyeska now you okay, it's your first registration on my bonus no up to 2,000 Ghana cedis and no eyewa would dear Beautylicious by Jesse. Me pacho CSO ho obade e mani nyetse asa de o de banche mole na yeuti CSO ma obi CSO na opia to so wa ye nipa na ja se wa koye we die sichire abaka se ta na mete CSO pacho also a fixing and wig installation wig and na won say na me say na asan efufro e kina me sa be ba na efufro wo se bra dada ni na revamp ama acrylic nails or yeah makeup for all occasions me makeup for a while now ono na ama me ho IFFF sa ana me be twetwe me Samsung brow and micro shading or yeah Kumasi SG Mortgage 2 e ho na wo so na branch ni bi o Maxima opposite Old Maxima Hotel number ni 0243 006711 obetimi so afre 0508 148378 arenia papa yufie manya ajo entina tetefo no ye si Kumasi fie de ma o mu akoba ntema na okọ astanwa empanifo ma no ye di omudi antoso no ntina ne ma o mu fa hwene egu o mu asintina ebubo container ma o mu oba de fa hwene egu o se na so sia awoso ebasa ba matua enya ne ya okay
Samene mode and so muntria. Okay, Kumase, if I top high, against FM and a bonho number nigga 0244-828802. Now near ni encomo. Now him say before phobia by a friend a tap and hop. Ya chese no oh for taxi a would ya say o taxi no sika would chuchia no ye de sa app no ba me ban ma be cheche ma che what ya say ega na na tabira be de chire na what say bibia you fine ohu yere no ani age sa no and so what hwe ato so we friend no dobe hu me afere what ya say mama na what say Joe, I don't hear any. Would you be? She I know, and as I say, oh, by own channel. Madame Bada Daganin and I will be in Casopia. Monka Samo, and Yama Fides, Chiano. I know, Pama. Just when I made the dear Cranny. So I said, Mammy Marching, we are both Mamma Nachia Marching. Oh, Mamma, I know Papa boy and Comobin and more Yakaka. I don't know who Jano now who didn't miss her. If I show which was someone out of Mampacho. Eja, Chilemucheno. But a tough man. I'm saying, not me, na menene Nikurum. Na ya ye dwuma o ma me asase so edwuma na ye no farming we koko ye sha se ende na me na eko ene me kwa odi machi ono so kwa me di nachi afi wi ase na me nko a ena me nam ono so dia na me di nachi ena me hwe ya na me sita bi me no wo mapa na me so me ye nkofo edwuma de minye sa eduma ni bio ntimi de beye me de nti wono ko ne baabi a na me so me kom baabi ye be hie fi a minye bia na me de aba ono so nya bia na o de aba ena me aja enu a amanfo se wa nkasa kese omonte enen so sa omo se omonte oh e mo ba nu hu nto so nya vem ka se gbe yenko enti ye ba menin ne wo fi ayi wo ma me fi e wo senji menin ne ti wo ma me fi kwa du a wo me pesa wo de bono ne yese ade a wo de aye wo no a e ha wo no e na kan ne ye ha me ne kaye kwa ni e ko ye ba ni e ba enso e masa ene ye ba ku ena yare enso de obi nim de yare firi ne yare ena okọ me busuafo me kwa na minim so okọ mikromo nti okoba e no be ka kire brother bi na frɛ me ka kire me sɛ me yere si wo gya me ɛna me sɛ o me de ene on kan kire me nti me so na me ne tie no na me dada ba ko me ne na da ba ko ɛso o ma mi me ne ma me ko dada ba ko o yere na ma wo yi wo ne ma na ne na busua ti a wo ye no e ye sɛn nti e hwa na me da ko pim sɛ enti de di kan me se be ya em se no akasa pi de di kan wo mo wa fom dwuma ene ye ba ko ye to so mienu wo de waka kire wo se wo ja waka kire wo busuafo se wo yare nti wo ja wo ena wo se wo ha wo ye den ena me se sisi ya no ono sa de to assemblyman nim se o me kan chem se kokon me tia me mani bi ne no na me ka kire assemblyman se ono so me kan kire ni se na me yare wakobo mu charge se me yare na me de akoye kuku no na me di ehu sika brewo enti me koya me de behwe me ho yade kopim se me ho beto me enti wiri wontwe emma wonyaa ene ye baako one ne besa wa abiem de to so bie no omo awofom dwuma no de to so bie nsa koko na wo abre nwa ye ne de nya de ane ne beche ye na nya sa nam kan awo madam wawie ba to me da ase tade wasi ayi wani ato nchen no papa idi akra no de aye wo mame madam me pa mo chao mama kama say wu ja no madam se me so kame ka bebridia kiyanko dabi mane kan de no de o ka no wa ya no ne eko e mane ntwa ngu so oh madam
eno pa ma mitiwa madam pa cho me damase de kan na papa ya sema ho ka no ente sa ewiase bibie ne hono ma eya eche ya de okay metu on me yare ono anim se me yare ni boni aye e oba bia ne na de medu bia ne waya ma me meka de me suma ya ma no meka madam pa cho ne se yenyina na ne etie kura ba ko ena ne ye fu o me ma me asase so me no me yenyina na ada entontom ne nkranim woda wa na nkrani bumba ama me ne wa ye adwuma ya de enti ena me be fie eno kura wa nya me mu wudi machi ni me be fie ba bia doctor wo biala oti nka na wo de me ko ya di me to doctor woni ni pa wo tena me ho sabe na me ma me te ase ana me ma me anyini ya no hwe mofra no na wo nso wudi me so akone aba papa wa ya mame a me nyu boni ayo ba bia meduru na enu akiri no ye kompai bo wo ba bi na empai bo no so ono so na ya na de me koro ti ye koduru na sofo ne ya adwuma kasa nya musu ye koda bia so a menene nyina le tu ana moko ba da de ni de wodi kan jan na ma bi so be konti no ye ne se ya mene ma mene mra ti ye koduru ya ma me no papa ne ya so le no ene nipa nyina atete wasa de atete we ene wo kire se ma me obi wala usunsun mu na wanhu papa sofo na kai pa chon na msi minim papa oso da ye me na minim no obi na ka kire se oso da ye ne se obi ne woda e sunsun ma wade eti amanfo afa wo na mu pen pa chon eti abla me ba ma me eno ate sai me pa che wo me usara me nka no woda ho no ma woni be ba ho so no na obi ene woda ba wunhu nipa no se de wositie wunhu no me pa cho de na be de won so woni woda se no de wunhu se obi me hia wona eti wunya feelings ni woda ye ni mu madam ama ho ba I like wunya atenka no Dabi mama me nyobi o experience bi pense no na mpesa meti ase enam de no ti se de wunu kunu dai we betimi ahu difference ne sa akwai sunsu mi wa ne me de ne tadwe mu ode nche me kunu uhu difference no ana ande ehu mu ade enti no enti papa ne kan sa no ye ba bedru fie no ma ye duane ne wadi ade asan yada hono mo a ma chi no anadwo no frɛ me ampo mana me jesu milwa no se sofo na asam na okan no wate eti de wo ye jem na on se me ampa bro nya eba mintimi to nkwala ne kra ne ma na ma to ne ma eti de wo ye ne jem am so milwa asam a wo kan de eti papa na asam na okan no opa kire sen wasi bayiye na si Jesus eti sa asam na papa no yusu ye na ye bayibo milwa me ma anwe akosa this what you man say me say ye be ye no obo me a me nu say nka wu mi suban ne mo nka dade ni de ka be hu mi suban a de ka me de be ye sofo no ene ne honhom me ni mo wo hwe madam nya me ni me dance ni asema o ya me kan me hwe atam na bona ju 12 ma na bi su ya ma de echi na enti bukunu gidi say sofo no ase wo me ba eja sofo no ka say o yire ye ba ifu ana so o sunsu ma wade Mam, sofo no ka eka se maame nti obi nu edadada dey wo wo nti mi so man kasa bi ena nso wo nti mi anyi ano wo na me pa che wo se wo yire woni na dada bia nti obi be fa wo nti mi plug ntu e ma de enje se madam woni plug ajari ma de ko ena obi nti bi mawi amfa se shem sa na de ache madam se me de mitimi nyo sa ade ne sa adwuma no so if se me nko me sai eye farming work na me be ye sa ade no e be ma aye too much am enti woni ne da ho a hu symptoms bia se bi obi fa no jeje hu madam Debbie sa na da ne oje sofo na sem die na woni ne be kun madam manye ni o man ena me ka se o kan ho manye ni o ne e be fie ni so a wo chire mo nya sa na me kan no nya sa na me kan no enti wo man atwa go so na bra be wa chire mo nya sa na me kan no madam ma ka chire da so still wonti mase o kan le say ne chire me ka chire ne say sofo no kan ne ka se wo so ubisa no se sofo me be ifo a adenti ena wontu mame
sana ukacha oyini ama me okane sana wo me pa cha obo wonu obi sa me no na me che minim sa asam na sofo no kan se e wani mi sunsun no eye beibo esenka ye beibo a ka de mede be ye sofo ne honhom no nka wa ube hu se o de san ye hu mi so ba na me so me ka se ka se efiri wo okro no papa ichi ese won pe mani ma hwe mi wi ase amebaye akoyon ko a ateti ye atem die papa ko no mo nsan ba watabi eja watabi madam me broni aso ni muse ni edi ni be fi madam de ya bi bia ma no say papa mo abi na de yo se ne she me si me bia ma no ne che just pa me papa ya te ma madam no mu di ya mi ntino se bi ase amebaye no be ma betra so a se bi no onye kwase ya okeke nsam kirem se mimi ye solomi ena mimi ka solomi ne dia dia ma betra oba so nti mi ye solomi man ena mse na die osie tu amagere na first na me no nam no ke ba se ya kamso kamni stay da bi me ba wo wase wuti mi hwe bi na wo ba de oye me no ntino mi pie abonte ba ma kono sa ma be fi esa ben sa na ya na wonom nam eya na me no ma K20 eno enza sa chetimu o tibe no mbeze madam man ma 3 dia do ba ko because ba ko be 42 madam so ni percentage no madam 42 times 3 no kwa be ma o say o de me banza madam me se ensan kenye enye kemeduma ne ensan na obae no me ne try no me nyina efiri mi sister se se de mo push blame se de pa asem mo de won pa o de bi madam me de kamekasi asem so pa kwa du a wo de bo wo no wo say wo de ne kompai bo so fo ne bo ne be yie no ya wo be kan wasem na adwo no free ho woni ne ya ka udi na tem e wona me pese wo ya madam so na mo ne be yie se wono de wo sesa na akwaye obi no sa obi no da enti ono no na onim sese obi ni ne be odo da no hu sa de na eye hu ma ware so fo na man ho ba no sese sa de a ene na chese bia de so fo na kane no kure ba no chese o e baifo ntiti o se ni kuru no ka kire ne se de so fo na kane ntidi e wo ye bia wonyaye papa no oba wa twa bi enti asem na so fo na kane no wonti ase enti eno nkire se papa ne pese o chese se obi ni ne da e wo hu ma bia no ma me ne bo adwamaye de oye bia wonya mu no wo ka se de oye bia wonya mu a e de no oya wonya mu enti madam me de man kan kire se on na ye be okay me ba mame madam asab ne kan ne ko no man kan kire se wo so won kan papa ewi ase no kra ba ko pepe so ni bi nyame na kan ne wa ya ase wo se ne bra ba ko wo be mu be kan se de madam kan ye ya se obi wo lo bi sunsun a eno nye be ibo wo bra opoku enu nya bo bravo poku no bra ba mu ba kan asem no bravo poku no wo madam efiri wa ko yi papa ya setina wona metie no na esan se mayale amana so mi mu brebi atwam no je se de na ma me ntesuo ma pagi mani awe papa 320 se de na ma me ntesuo na madam ebebre kakra ni asetina papa ni metim menu nyina na adengu na maye kokko amana ba kokko de nwie peye papa ti kokko no se me ma asase ni so ya me ma me asase wuti mi fie be ko kan anuja mi fe bi mu akon ma kura ana me ma o kapre kura anuja papa e be twa me no de bi ho no so yi ma no me ma obi o ma me se o ma bia gaduru ya madam kokko ami yo o ma me bia anka wodi ja ya pa o ma me bia am ya ko hwe baku baku fo nsan so baku fo nsan so enso madam onu do ka kire me oboa enti wo din sa to me di ma me atem madam me ka senya me ni monyam se do onu de beye me no se me si me so me ka na o ka chem se me solome ene de wa yefiri nti me solome sen nam se keji mu na be yimi na wo so ka chem se me se wo ye beifo me ka chem so ye beifo me se de papa ne kan na de tin wa musa no kosin wa ga se me usin ade tin musa no kosin ho na ya ba wan se bro ye ba madam de tuwa mi tuya kasa yefiri akura me de ni hye kire ba kurom ko eba madam mi so mi boni aye na wodi na tem de me de eye me ya a me kan say o ma me asase so na me ye dwuma
me dokura na me hia o me nya o se asase ne nyenti wonye no na mkrofo de so na me na mkrofo de so na me in fact ya na em ya ye wie nso na se ba na me kotubia ma me bi wo ho ye baba ko nkra o ko hwe ne na me ko na me tu banche ne bi kese ska bi ni me tu bi ba na ma be sie ni hwem oba ye medua so ama abasoro ma me ne se ordinate ko no akwa madam yedu ye ma me nsem o kan e from ho pa na e ma okadai wasi adeti na mbitu banche no mitu ni se tu enu tam wase tu tu na oh na mitu ye mini nkwala yi ni di ko market a ye di aduan ni me ba eti ma me se di ma mi ye wonya metu adua apro banche na pro na mitu dua ye enam se ene se me fa me ho adwen na wo am betra so yi se wo apom se me mefu aduane me na me ko bokro no ho afu mu ene medidi me ba o mame ada na wapam na frifie madame pache wo ni ama wa frifie wo gina wo ma se yo ti kokon o so wo mame na mti de kokon sikande wo mame a fa sa de wo kan e da se bo a ebi wo nwa agba ko ma na me john eku eti receipt ya wonye mleme na me ko twere mu passbook mu se de eku no de aduro ba amenye bi eduro bi so mo bre bonus kakra e ne de ton chindi me ko ji bonus na me ba costo ho na fa ho na di dwam de abaye aduana me nyina yedi etiwe me chiri fufuo wudi fuo enso me kase me chiri fufuo enti no ma ba pese ana ma ye aduane bi me bra me no fufuo ma wuni o se receipt ne de menyema wo ne menyema wo china wuni koko me ni wuni koko na receipt no nanka wo pedi a eden na me chiro se ekuo na me john ya ma ye passbook eti me ji receipt na me de akoma kra chino a oda kuo na no 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 a chire gu passbook ni mu se de be ya ekuo ne de aduro e ba ne ehwem ne se wo a wo de kakra ba ne ye hwe won ne ama ho aduro aduro am de bokoko ana ye bi bokoko okay ana etimi to an sika so timi de chiri because ade wanya be 20 cedi na 50 cedi bi na de to nchine di na nna me so fa se receipt no ho ena dis amanso yi bae madam on fa ma me ne on fa ma me china me ni koko enu a chire no eye ntokwa e ma me ne kon so ne kasa wo ka jem se Mrs. Tanso family chansen e board ne da so Mrs. Tanfa en chansen ne ma no ene tem bi obekasa bi a wo je chansen no efia wo so na wote e wo na wo da ka o sister de ni yi eti tem bi a wo kasa madam so be ma ade achi wo shati a wo sister de fan chansen ne bla tem bi o kasa so fan chansen ne bla oje ne chansen edidi mu ana da bi chansen de boda so oje de yedai bisa eda ne chansen si am no kasa mama bobusia akoton chansen ne di ama no na waje chansen no so wodi to dem woda na wotwe miensa kasa wo ti me yi no free dem wo ma woda baabi no papa yi wura dem a ensenti o ma wo na obekasa se di watam saa otwa bi ko basa no a me pese me hu actions a o ye ne bi ye den no mo de papa madam jese oba no watete ntomatam so obi buru no oba se ya no watete ntomatam no wo twa no oba na odi mi kura so anyom odi me so anyom be o se oni awi e na oni ayale no ko odi kurum eto oba no ka chem se ni sister ba ko so ni me yedin ba ko odi poma na ono di akua e na me so di adwoa na onya bedru se ya poma wo ba ifu o poma wo ba ifu akua poma wo ba ifu na cheso akofo odi ani din no abesi so papa life obato nyom no wo fie me pasa madam so si me sha ni obato anyum no wo fie ma fa phone ma me wo de ka te ne ma me ameka me friend me o na se robem ene so benti aha minimum yanzu fama wura ma eja mani fama ni kunu no num no fama wura mamba ma fama kunu no num no madam fama je wo we ni phone na dum no message ai eja aha de me na me wo control madam je phone na dum no ma me fama no tu de ba man de wo be dum no anti so onyom na yeden poma wo ba ifu akwa poma wo ba ifu na odi akwa din esiso papa ye we na ma che se madam wo ye mo hwi ya enye yi me ba assembly mama ne edu be no kasa san ma ko bo committee fu amane mentimi trefie e ma papa besi wane na yire ese keta o mo da bre se me mena me da ko mo nchen me hwa papa nso se de ne yire o mo atifie adura mentimi na o mo nchen na me ko bo assembly mama ne na assembly man e baaye na obene ne kasa na ofre me phone so ka cha me say
ɔde na aka senti no me ba mra meda papa timi kasa ya ma ne ba na dwai kɔbɔ ayi kasa no yɛ den kasa no bi ne sɛ wo se wo mpɛme kanukuru wo se wo mpɛme wo de mapam den ɛna wo se wo mpɛme ɛne ya mente ase me kɔ bɛɛ da me gye 1.2 makɔ maako nkron it is also one from media o kan last year dey now dey kan no den ka men kan dey so se titinu ayi a o kan wo sister dey na wo kan enti madam papa ya makɔwa ma che se me ye me wo hwie nye ya asem ko du be ko me hu se me nsin kan no wo yi anu odi na asem wo yi anu odi akotene na obedi asem madam anu obedi asem afi dia meme ma hwie kura mewu eti bre pa me ne papa we ti wo dia awade ne de eti se dia ya me timi wale ne bio adentia enu ana me kire no madam akwayo ne doso wuti me fie o obesesa wuti me fie o ma me nya woto o ma me nya kata e ma me tiri to so kwanu bi na o ma so kwa ma ni nyom no na me nti ma me say yes me wo kire me so okase mini pedu as be ese me ye se wo gina ha no si wo yi nyina ye ko asore nso emfumso wo ye so se mimi e de ono adwopo maye cassette ya no oboa teto nyom ne mimia ye ka kire wu na te bridge no say mi do ai no mani ase mimia mi do no na wu no mani asa ye le na meto na mi anu twa bia na obeto madam mi de me num nsa wu me num ameto nyom me num nsa ameto nyom nti anyum ne de wo ho nyum de nyame de but ensa no na yi abayinyum no ba mami Ohemaa die ekoba ne se sa mi sister na wo kan ona ama metu fie 31 years me say dia be mama ji wa na sem wo de na di se chonyom no a wo se wo di bona kuti menye ne cassette oye ma acapella wante me kache nyame enu nyam se me fa ne dinye cassette da bi wo se akuapoma wo de fa akuapoma no me be se me hwe se de wo to onyom no a wo de ato ne tire mu akuapoma no a wo kan no akuapoma minua no a wo kan no wona mahwe ne madam se de mesi abre eho no obai no obekire me we entila mse so ya eneye nko enti aden na akuapoma ya obone na de akuapoma bone ebe so anwuma beto akira akuapoma madam enye akuapoma ho na mde to nyumati ya na ho enye akuapoma ho minua na owu ye no na wo de poma din beto nyum abra wonim se mako ba bi madam me fa ne to nyum na me kire what you try to papa iso madam me cut me say what one more e ma se we kura me ko bo bi amanese afia de odi meso anwo na nipa nse mu ano madam he e mu ache se bro no amete so de madam mami nkase bi se wo ka na mete wono mo na se me papa no kwa ya wode me namu ana no ka gus ani su no mi fie na rabu a media no mi fie na mi fie na ma tem ho a wo ye tie mi papa ya sitna de madam etimi bi ebo et se die na se woni not na ba bia mo bedri die madam enya fese nka ye bedra ana wanyo obi madam o ma min kebi se wo kan ko se sei de ode to me so se o se wo jawo e wona mpese wo ya no ware ni de so won ware a me preso ade na preso efi se o sisifo ma me ade na o sisifo chese maba o ma me asase so me yadwuma wo so o mo me nkrofo de na me yo na sisi ase me yare da ho a ebi an so si wako ka kire me busu aso o da me nti na me ya no brebre boko ami aka ase na se me wu a na chese wo koko na mbe ye no wo ma me won ma ye aimless ma ye me aimless nti wako ka kire o na me busu afo nso me ko ka kire o se me yare eno o mo se me yare ama be koko ama me yire ne me ma nti me yare o mo nhwe mi nyina me bebo amane mama me se o yare pa de enye se obeja no o yare madam me ba ya wo yare no enye olugwa na radio asa otie wo yare no wa show ade na wo jane mu madam mi jane mu ebi to me dia no yi mi ama no de wo kan de na kire mi ha wo kan si kire na kire mi ha musumu ni asemu ntimi madam afi wo de mi o papa se mi ko ya no ade mi ko ya o so na o ma o mo ko be ebe tu mi won bebe tu mi madam me on wa me am so me pele me so me nwa aja so ma me ka se mi bobo
Now, Minam Zoba. Now, one of them I didn't buy. Minam Malfe. Was it? That be Madame, there were no walking canoe, and yes, Anna says, so canoe, and you quote a while, won't, Madame. Duma did me a horn, Menkola Nina, 2 more free cry about Papa, me and Sanya Manunko. Why you mean your to go first? No jam and Nasa Obama, Madame Bruno, be the Madame, they know Majama Duo, was a membrano. You know what they told me, so Majam or Papa, any penny, and Mimi Papa Dignity. What they told me, or see, Madame Madame, Madam, Aja, Majama, Aja, Mama, I'm proud for the Rosanna Wafa. I find it Pamino. I will wait, no alcohol, Madame. What if you, Madame, sorry, no, Madame, sorry, I know, that's a bit of for Madame Eba. Madame, Makuma, one on my one, I can, Madame. Meet you, and I'm dear Metata, didn't feel for 1 year where Yamiquem or didn't be fee. You ever do feel some of my catcher and say, oh, share, yeah, make us a become a year 20. It's an hour so yali. Madame, you can take money, or can you take a cotopony, you bora, and shall know we go good. You need to get a madame with the woman. I don't know if I saw the one young boy. Because I mean, Minya Framano, but you know by tonight, you can't come for a chida. Madame, what's in your day? Ah, what's in your day? Miss Aja, Mammy, see. When you were for Martin, only be one. Madame, a man of Basan, said, a Basan, said, you call a Jumaba. Maybe I may buy who also a break. Why you see? Now, 87, into Debiana, into Medahosa. It may be so. I'll see. Means mean for so. Okay, mean for so. And you be who for so. Back up on our fire. Oh, you can't or no one near the end. No call who I said also we are. Means to meet me, say, we are here. Me mean to me how. And I'm so make of a bar, men can't choose a make of a bar. Too fast saying. Back up, Yanukrano, go to me free if you and I'm called high dying. Until you call a empire book, me compa, we are really okay. And I'm the compaibo, and I'm the committee's any pan. Committee on pie bars, and I'm near Kasai. Any. No, it's ready, say. You debate 6 months. And I'm by boss, what time pass through there? That's 6 months a day. Send you already at it. Madame, there was a woman in a hand by boss in a phone. Wait, you make a yama. Also, young, one play. No, so it's been trousers, also body club. It's a dear, or a bear man, so, and dear make a be man. No lie, and they no lie. Now 6 months. What do you have to me back to Brazil? Madame, when you say, me will come qua. I'm questioning. No, I see one question. And so I'm Anche. Madame, and you say, time to say, what call about one was I best in the show? I don't know what kind of work room I know. Madame, Papa, will call on my first Daba. I make a church to say, oh, Madame, we. And I'm not going now, Sabbath. And I'm the main say, don't know the men, we are bar, Unu Kunati. You do another crown near Coda. One me by Papa Bibo. Say, did Madame, I, Mamma, nice announce who will be Martin, Papa Bibo, Krum, Namas Nukura, it will bar, Namson, a man or by him, friend. I'm not buying the hole. I will only drink or 2 a dinner, only 2 a dinner. Mamma, say secretly, me catch them, mamma, and say, Papa, na, or yet, or Nipoma, yes, I didn't, Mempe, said, Mandacrana, only the Bompoma, a dipo, Mada. What Jaja, you know, yes, I know, no need to. Madame Tiemi, who's a side boy, Madame Tiemi, and Mamma, the say any says you, somebody may be. But also, Papa be a water and bone, and not Joe, after what catch them directly say, Papa and a shame. Papa, kind was it Papa and a shame? You are so kind of me can't set me Papa,
Say asem go kan. Just ya. Ya papa. Was it papa ne hwe no on man aduane. Eye den. Papa no mam beje aduane. Was we na ya na o ma beje aduane. Hey, what's up small kuro side husband? Yes. O mam beje aduane. Emma ye ko. Where side dog here? Madam tie me. Emma papa bi wo. Ko je aduane free wo kra ho de bre wo yire. Papa no. Eho. Was it papa no na hwe me. O campaign. Yes, man, papa dey tell wo kan se papa na hwe. Mama we. Jaza papa no kura ya me nwanwa. Ya dey me hu ya mo. Me fan to so. Papa no ya me nwanwa. Ya no kura madam mo ma no. Me ma ni say o ti mi ni fit. Wo na ka. Won ka say ma papa ti mi ni fit no. Won ka say ha. Won ka say papa ni hwe me. Ni on na hwe me. Wanka mame ala mi abufu na madam me nka sa we de ne nkire no mame tie ena me ba ena me de kotu wo mame wase on kan ye ena me si o kan etimi de tu wo mame me ba o de me ba mbese meti me ho ase wo ha sei se aye 11 ono uyi ni de one no wayi de one ma tie bi ti ne ba ko o se o me ye mienu wa bi min kasa nwie na pa enti e ba ye no ena me de betu wo mame nim ena o mame ka che sei mame ne ba ye no hwe na o se de papa no ye no o ma me ne ka kire me se de papa no so se de mo kire bele mo ja kwala mi me bala mi ko de papa no ye ni eti mi ko dwa mi ko papa bi ho ye fichiri na me ko tu ne se onko kanche sa ma ni se o tie ne wo ne de wo ye no ani ni ho papa no ko ya no wakobo wakoyi fila na ma papa no eti wo mi jai wa me ka asem no me se na ko kan papa no wa ko kan kire no ena ewo hwa secondly man bi sa wo ho sa fofo sa wo wo aduane na me bale masrene okay na me bale asrene ena me hwese man na ba wo se oyira be wo kumpra ma me ena me si yo mati ena me sorry ko he me ko enu epi no bae ena me so mi ba wachi eti me ba o me be so twa diti ase na ono so oyira bibi no no ana se madam mi kirem da bi o kire ba be che da bi de so kana hu anu wo se e bi a se na se ma me nkire strategy we ti me ba tie bi so de nya me sere me ba tie madam me pase tie me onu akagu bebre mesa bani sister ni la ni so da bi ne mpo eni tie mi madam ma min ka we ma min sie asem ne ma wo enya sa de o de ba mi timi nya wo de me pa cho tie mi eti mi ko e no ena o ka se o se me mo na ko ma ena me se eni gua se de mi jipi hawo ena ma na de tu me no se me kwa me ko ma mama baby sa so ko ho ye dey ona de me ko ye ona de ko he ma papa no se o musa me nti o ka se me mo na ko ma in fact na ye me ya ena me se me chire ni mu a nti me chire ni mu no so obeba no nti me ko abonti a me ba no me ba na ma me aye aduane na one papa na didi na papa no hu nya no fa akuwa e wo horo ne sana papa no ne papa na didi wo ma ko homa no o me de didi mami ya no aduane mami po ma no anu aduane no ni kese no se say de ya show 2-1 mama mienu wo de ba ko bon komo wadi wo wo sa no aduane fofo ena ya no na me ka se madam ti ya no na me ka se na wo se wa be sa mami se me mo ko homa wo de mba ya wa no bi a wudi etimika se me ne man no ebeko asade no edi be 3 days and am so we ye penny a we ye penny bonne wa be frame se me yiri sisi edi enti and am buy on the one we aduane a onu wudi a ohu me wa be message bi ani ba so mami ka tell me se me bonu a o ma ye nche me ena sama ne de wanya hwe no obi be di du fi na man ni say wa mana sase a wo do nam so wo mana sase a do e champon ye ano ayedua wa fa ma do say wo yiri echi madam e ndie maami no nkuto wo yiri se maami enu baako e de na e baako abra wo maami wo se baako madam yenu hwa bi na ka ho baako no oba ne ba ne nche wo yekuro mu ho no mo watu akotena nyafa we ka wo tuma akuma mpire no mo wo ko no aba nani hu asama nkasa de ani wunye nani wu na wo yi ne ma Ohemaa ne frɛ me na hima me yi woni ama mi kokoko ase asenji hima aka senji asofo no esi ye ba bi na obetimi di afa
ɛne sɛ ɔde adwuma no me mfa baabi a menyɛ bɔne wokɔ madam proponum sɛ meyɛ nipa bɔne ni a ɔboa deɛ wɔka no ɔboa sɛ mede aberɛ wɔ bi akɔma wɔ bi ɔboa nte saa agya sesei dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo madam mede ayi adwuma no na adwuma ayi na asase no ɛsi adwuma no ɔsɛ menti ma no bie no meka kyerɛ sɛ baakofoɔ awi aduru egu nti mentimi nkɔte meyareɛ no wakɔbɔ me charge sɛ mewudi a mentimi nkɔte nti maka kyerɛ wo no abɔ no sɛ meekɔ mu akɔyɛ mu adwuma a ɔmmra menkɔyɛ mu adwuma baabi a meyɛ no wɔmmrɛ mu wɔama deɛ a menkɔyɛ saa adwuma no fi sɛ meyare na sɛ mekɔwudi a wobɛkɔ kokoo mu akɔ maame wo sɛ ne sɛn wɔ se sɛ sɛ wɔno wo nte apo afom dwuma no sɛ wopɛ bi adidi agye sɛ wode no kɔyɛ sɛsi ahɛ mene ne nkɔfo me nipa no menwalo na medi wakyi ne wakɔfo akɔpɛ wan mene wo nkɔfo nti wode fa nti wɔadwene dada ne sɛ menwalo akɔda woyɛ me metimi fie na woyɛ makɔyɛ no wotufie madam onua no asɛm no a wɔde bɛto mu da mfa no mam onua no deɛ ne mempɛ ti ɛnam nkyɛnsee no da bi mempɛ ti wode no deɛ mugu nti wo akɔka kyerɛ wo so ano na ɔma bɛtumi afiri fie hɔ agya nti ɔma bɛtumi a miso wasɛm no ɛyɛ me mɔbɔ wate mampɔma nti wo ma yɛ prepare deɛ bɛma yɛ ayɛ obia agya ei me de madam di na chikura de bra fentu me mewu papa yi metime wale ne biem madam obuwa nokure no nka wanye obi on nokure eno nka enti woji tse se wose makabia wose onwa obi mu se se madam me pene na adwuma de mayo kopim se nyame be hia se mawu fi se brain ye ko uni PS enti me se fa me no maame amon lete hwe maame na mama adwuma wo ko ami ye nyina wase madam mesi wopa wo menko ni yenko ko adwuma ma ye enti ne kura do amadu a medi ba ko mani wo twetwabu wo twetwa kodu a medi a ni nyina metwa ba ko wo twetwabu so odua bodo ba na ni nyina agya ne kura ne se maami wose afuo no woni wo nkomu ko ye adwuma de meye mu adwuma enti se miwu a enkwala ne dia masemo an sese ehfa na wo agya wote ni wo senchi oto oni le busuafo nyina ya aka busuamu asem de wotumi meka na ya aka se be me se wo yale nti wo yale na me buna ya de se busuamu asem a odi ba ni wo fa ye wo yale na wo oba wade a enti akete na wona mu odona mu na so wo madam ti me ja o se sei okay wo yale a me yale wo anya me na wo do yale le me ja de nti a enti wa wani to na fa bone ni che madam me ka wa tumpire nu anya we ya ni mai de o de fa che eja ho hene ba me ba me nya du me wale papa yi anya me anya madam afentume madam madam we me say madam me fa she di ho be bana me be bana ni nyina di na mu musa me fra fo ba kura na share me madam wonu adi kan hunu se wo ba no papa ya say mu fra kronum papa share me se me di akura me share me me ka be prince no I said the one we bonia ye no me tinti mo aso o maame me ba ansa na obedu na me di abufo no madam ne ma na ntese am so onkrante mu busan se o de birthday se na abo adwuma minko ma ho de na nyame de cheye nyame de obewu kan nyame nku mi se wo ko so de be kon so se de message mi di aye adwuma a wo mi so bi nwa mi amemi enya masem na fa ba de wa na me be de koko no e ya na aka se mi ti ma o ma mi amese fa ko di adua wo di ma ba e ko ye o momo di a o ma mi ayo ya se o de be ya de na wo ka se mi yakola se mi eyi lebra kwa no sisi amai na eyi papa ne de na eyi oti ya wawu na oti ye ada na nko ye ni yi me se fa papa na mi de na ya mi de me kola ni ti na be o ma mi ti ase so me ka kire no me si ma mi dua nkwada aja o se de wo ka no kokofu no o de ma o madam meye mi wu a me nkwala adia ewu de mi so ese mo wo so ha sana ko ka kire me busu me ba enti case a wo de ba me ba me pesa me dismiss case ni say de jaja dismiss prosper de papa wo say de wo de ba e de dikan awade ne de wa wo say onwa awa wa pene so ma pene ka me pacha wa ma wo say wa pene so ma pene ma pene obi o oh madam mutimi nyira nkra ne en manimu ya ba tire nyambe ya do mo be ya firi kuro no mi chese tire no ko kuro mu a obi nim
de besi enu efe no odobe humi afere enti no okay eja se ose koye mu adwuma onji bibia biem dia asem we metwa mafiri me docket so ose ne sen eyi mepene okay na kwa koye adwuma no okay mame se me wo hu ni hu nkwala no me so papa adwuma won do fa se adwuma no se tintina say yamu na wo se me fa yi madam de me kan me tie on tie sa me fie enko no se me twa madapa madam de me kan me tete me ko me obi ko ye duma wura bank wa ko dia ketua wo asase ye maame de anto de me se fa wo me ko mu pass na wo ko die dua na de ankoye wo maame de a mo yo mi enchen mo akoche na me de mo atwaja mu ko susu anu mo atwa me de eja ha o me de kwa hin okay enti ma aja wo so wate ase right madam yewe damas madam mama yewe me dan wase o che yewe ide boko ba me trans kaka da bi mu kwai mo pasa mo kwai zam ka be aska zo youtube ga yetime ko ena kwa na kam mana nimshe no wo ka master ka kire me wa se me mrentin na kam me ko kire man bi ade anti ka mo pentem akwa na pasa ko se abidi wa ba kam me ko kire ne fu okay wo de jo home na minti mame o che we de boko se boko me ni me ba na tina kwesi de etwemi eni na hotwe ni ewe ye wa brem nti kwesi ada na na ya adoa ene ekoye ba me hwe ni gate anu na e di padlock ato oni ho ade chi edwa da nso sa me sora na pana padlock da ena me bisa sister bi ade da be ni se ba cho na zito wa wasi mi hu oba no de say odi Karim Zito ye friend Karim Yusuf na Zito no obi any say the friend wo Kenya say there be enfa eja jinam oh okay enti mi bisa no so hu na misa hu no wasi there wasi a friend no nyina want is obi the gate na me frɛ me baba ko se wonbra na wonbebu gate no me hwe e bia no wo mu no obi abelo kwa yentini hu e bebu gate na woni ho na me call police station oye report mama krata se me famra oba no nya mfie be say oh 58 58 wa yira pen ana onyira pen o wa dwene mu hawo acho o high fever kaka o high fever te wo mu a che let us say asori asada na mokwa yi no na aba ne mai otimi o siesie no woton force nti wo hu na yanka bibi ankyerɛ wo hu sɛ woton force ne wo fine bacho odichi kwa aboabo ena mayanka tafu bebia ena kontompo nia bebi yi bayere no oho nyina wode ko akoton enti onyira kafa onyira asade wa yere yi bi eda onyira da onyira sada MC Abra Facebook Nhyira 104.5 na yemfa foni no to so na bewe bi mayenhwe boa mayehunu papa ebi ana wani etwa ne so ewo baabi ananso se wo hunu mpotamu baabi ena yede na to so no bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV bra sesia na behwe na we be marketing kapa fa TV to Adom TV sesia na behwe na yemwa enhwehwe eye Karim ya dodo na friend Zito oton eye force ewo yesi wo de nante nyesa asemu sada no me frɛ onu na ese wo si woni ga bi wo ti me my friend saga ni ba se omra na mimi sa ne se Zito we ti sala ye friend sala wo ba na mimi se ne Zito we wo si wo hu no kwasi ara no o friend phone so ka kire ne se wo kwa abrem hono so mu ofie bi wo ho sa wakọ ho yo fie ho sa ne ye nyina kwasi ara na wo kan kra ne ye ye na se wa ma ho okay tonkrama wiase se wono momo amaye hunu abeme pacho etie for mama ha ewie pacho mi bazito awoton force odi kwa mayanka odi kwa ochi kwa bebia ba yere dwoso nyina odi kwa
mi pato efiri kwasiada na etwa emu ni na awotwe ye hu no de mesrɛ mu wo a woni ehu ni ba bia wo a wo hu ni ba bia mesrɛ mu nkan kyerɛ so mmerɛ fie mesrɛ mu na metete papa mesrɛ mu ato mi nka na Hausa so nka ho kan jama'a assalamu alaikum ya hankuri ni ne memuna suna na wanda yanda aka sani ne baba ni daga Aija Jinyame Karim Zito yaro na ya bace yau kwana 9 mun bide shi ba mu ganin shi mun je police station ko ina ba mu ganin shi ranar Lahadi na waya ce zai zo a birin bai zo ba ya hankuri wanda ya gan shi ya sinte shi ko ina saboda Allah ya kawo shi na gode muku da masu okay yenhwe na yemwa mama mi ohunu eye ne bai na ebase ya na ayare hosem misra so wonso wani atwa abofrei so ana wahunu ba bia ana so se importamu ba bi na wabehya wadaroma obetimi aboyamane mama o number be na omon friends so se nke so bi hu na me pacho me phone enka mitrim o number ni utrim ewo me phone so okay and ubetimi afre ye landline no ubefre Nhyira FM ye number no 03220 835818283 03220 835818283 fadie ye bo wachi ne bra ba wayi de ne bra mama mumra fa wode ne wo de ne de wo ho ntifa ko ombehwa ma it is boama yehunu akoda yi abema yi obi papa eno no obi ba eno no na yenhwe udie wani atwa no so afre Nhyira FM hen se ya yebeba na yenso yaboa mama me ehune ba no yenhwe de Awurade Nyankopɔn be ye why bibia enso Awurade yona yango se mense ba na yeni enkomo ewo ehonom debi jo ahome kakra mame anya na mbasa atwa mo asem so monko corridor ni mo on say jumane na fo mo ano pe medical conference I found but my motto am habes in kwada that yenkwai mami ay mami da say my tiefo ni ahwefo panyina kwa babio from Rapem Sign group of companies yen and I the Semens Vital Herbal Mixture and a capsule sedupano aba edwaman so ye you see your Dr. James Samuel Siemfa and Chastron ko and bro baby awo bia wutie yen na ye musa so wonpom say e bi beka se nyame adom mo ho ye nanso ni padua no and he hatuturu ne ha ne yenti no eya na ama ne de na ye basai no ti na ya jibra ya babedi Semens Vital Herbal Mixture and a capsule so enkomo no agan ne de se de wunim no eto se ko ni padua nim na babia eya obia wo bia e wo ni padua nim na kwakoto ase e de ama eto wuti enka na oba bi tutu ni padua nim babia wo ya e Semens Vital Herbal Mixture and a capsule agan no e na wo kwakoto no ma amane to ni padua mu ya wase e de efu wo de ni sisiade na saaje ni padua na boso na nam so ma de bia wo so sisi no emu hyehyɛw na emu aya wo ya ko na kwaje Semens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi na nom ebeboa na de wakagina mu na osisi mu kro ni nyina eto ase de afi ho e de amama osisi no emu hyehyɛw wo anu nti o tena se na wo so de na ya asem ade to fam na wo ko ho afa na no so sisi ya wo ya no nyina betu ase e de ama mema no asisi ya de ama mo mema yo atofam no mo nyina mo kwaje Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ne bi na mo no ebeboa mo na asiesie na o mema ye no atofam no eku sisi mu kro asisi ya de na firi no na wanya sabonus no na mema ye na kwanimu na yeye na fedi tutuwa ne so opo adwuma atimi ko fie ntamu nyina ne nyina to atwa na ho ato saudi no so to ase honam no na ya na etwetwen wo wata so na ye wo ya oto honam na aka se na ye wo ya ko na kwaje Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no na nom ebeboa na de wakagina mu na osiatica nerve no emu ya ne kro no ewo mu no a eno ti de bia na wo amane no ebetu ase ama wo ho etumi ato so wachi bramo na ya wo mu ne kro wo mu na ya wo ya na nam so ama sabe wan kasa so ni padua na ya no achim o mobility aya asem ontumi kwomba ko na kwaje Semens Vital Herbal Mixture and capsules I am man mebe nyina na ye no madupai ama na tu ya wase e de afini padua nim enti wo dia wo ya na so wo tie ke oboko pharmacy shop and herbal shop na be wo no okwa wo so Semens Vital Herbal Mixture and capsules agan no jinsuo no a
na waje to pa ye na de pre-care natural powder no so the account ye so to we ya free the number is 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 0244 718 557 0244 718 557 oto agan no auto wi ana na message dia to dwai na wa frɛ ahokomodie bia ye beje osie benya botati o how no na ye sa kwan pa be foso a obenu medre no ama nipadua no ba bia ye wo ye bia ayi tutu wo no wanu medre no ama na to sin akọ na akwakutu ase de ama ma no akoko afikyira na mo hunu amane no mo nyina mo koto Semens Vital Herbal Mixture any capsules again binamondom esuno to paye no any a prekese pardon waso no ebedu apejire mo ebesese wo mayem na afei ukwa afikyira mo dwabere tu bebre anase bi dia kwa de mo jane maye ebi dia ba na eyaw no ya na no den enkaboni de akira na for the Semens Vital Herbal Mixture any capsules oba ubenya bonus wa tinka no atekono no libido no achi wono enu so betu ase kra ama wonu mu ebe kwa na asiesie wo mayem na wa tinka no akosoro obo se be ma ne so no agan no to agya no de ba na so de ahia no na anigye atena efie ho eye Semens Vital Herbal Mixture any capsules again ensio any to pa any pre-care natural powder shene so aye ebi konja bitu kwa no to ni nyina no frɛ na ye ne wo edi wo enkomo se koko na agye nipadua no aboso na akɔ babi so na akɔ bo pie ba na moja no betete ho a emoja from ebramo a kwa na kwaje Semens Vital Herbal Mixture capsules ne be ebebo to koko na se amansankyere ni no a wo ho no a wakasa akɔ babi so na moja pramo na afei okokɔbo pia betete ho no ni nyina ebetu ase de amani padua ne babi etutu bia wo sa no nan no a eya na etitiriti no aso de ase na ase ache wo na so ne police no ache eye wo tiri ne mu asisie kwa na kwaje Semens Vital Herbal Mixture any capsules no ne to be na no yeso to wie ya frɛ ye beboa ne achechro nnuane bi kura ho a ebia wodi na nyama ni padua no enu tena de bia na ma ho tutuo ene ahoyira ewo wo so ye number is 0241 604 702 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 0244 718 557 0244 718 557 ya break natural powder they say they would no prekase won so any I kama dia kan gan no ho otobi e beboa wo sa tun hye wo ne ba ko a o de France wo dia de da na one mo to me the sanso aduane na oba bedie no o sa ba ko a na o dia fra wo dia beboa wo na afa ni padua no efi bia akombia ye detoxification na proper ni padua ni babia na fi bia ni kwa se ni padua ni no pia bonti wa kuma no ya na bo periperi no be sha rectify ni nyina de amount afei hormonal imbalance so na so ma afo bi nya wo no ni nyina be siesie ni nyina ama wa afo hormones na be balance na mo so ma nya wo ni be na mo so ani je atena efio so ni padua ni immune system na ebobo no ayembre na ya de bia fa ne keta na abete ni padua ni mu a oji agan no a now the pre-care natural powder no so be at the akababo na siesie ni padua no na enkwamo na yakopon de gu mu no a etumi kuti aya de wano and so ehun etumi aye de say diabetes say stroke say hypertension ni nyina oto agan no now the pre-care natural powder de kan mu a ebe siesie ni padua no na ene kama sa e de ama e wo have a shop and pharmacy shop biata for the world junction PF pharmacy wo okwa abanya agan ni be na wato sanso na kolina keba e wo ansha have me wasafo Freddy Mens and a rock player ba keo and omunyina omo Accra Past Ventures or kanshi drug lane okwa abanya do pay be na wato hambo mada wa shama ipena heba o kepo jef heba e wo makasim akoba heba won kokko and a ja heba so e wo goso nya hakwa heba shop and pharmacy shop e ben wo bia okona so Semens Vital Herbal Mixture any capsules agani bia ubenya be na wato e pacho shana suma ye agan ye ne hospital bia enye affiliated eye drone kwa
ɛna mprempren yɛ adeɛ yɛtɔ na yɛ hospital na egu so ayɛ ho adwuma no ɛba ɛyɛ Pemsan Herbal Hospital yɛgu so a yɛde ho dwuma ɛno ti hyɛ ne nso ma yɛ ɛyɛ do no kwa na sisi deɛ yɛtɔ na afɛ so yɛde agan malames ne ba ɛne agan prokese garlic no ne nyina yɛde ba na mo san hyɛ ne so ma yɛ sɛ nkurɔfoɔ bi sɔde ano mo frɛfrɛ customers ne bi ɔfrɛ wɔ so kasa free hɔ na kyerɛ sɛ wɔde fa so ɛba bɛgye sika yɛ ano hyɛ ne so yɛ numbers na yɛde ato dwa na no nko a ɛne yɛde di dwuma ɛyɛ wo kora po na abɛfrɛ yɛ aka so wɔtɔ aduro ne bi ɛno ti no wopɛ kwan yɛ abɛfa so abɛno maduro no ansa na nkɔmmɔ bi a wɔ hɔ a yɛne wɔ ɛde ti ahyɛ no so obi frɛ no ɔkasa foforɔ bi ade kyerɛw na ne wɔ pesika afiri hɔ ano akate no ɛde ama yɛ numbers ɛde di dwuma no ɛyɛ 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 0244 718 557 0244 718 557 SMS Vital Herbal Mixture any capsules ya kasa ganya baby obi ano agye so say eto se ba o de meka so ya we o twumutanya o de meka ai akwaya o se o de meka ne je no kada nde ye de number bia alright that was ya kosa mensa so ye ekotwetwe enkomo baby adri no ye ntwa ye ho na ye nyenka to kaka ye koba de aka ne nyina ye de beso so amamo ye twa ye ho pasese ya Nhyira 104.5 who's that one then ko forget me not. Oh, forget my notes. What's right? I'll make you forget my notes. Oh, my in a decry and I find no, the chop by. I was here, Brenda Drew, so I was here, Tom, dear, tears of joy. A high 104.5 of Regiment D and now Augusto, I will share ya would see no year ton dear, ye did ya tears in mortis, what out of my father so family, once I come with the natural set, and tentem, and yeah, what dear and tentem, Mamma won't say I come with dear. Yes, the water has noticed now soon so way dear, may come for dear dancing among so way, ye can swa, one no more a more day, not a year in so crowding, now no be a keep you hydrated. And refreshing awake purified mineral water and I make for a day and more. What aroma ma wonsa enka awake and so ye be na eno be ebema de biara dano why you refreshing na face am why hydrated and so we no e so kroji ya to ya boase and I ye edia begu dwaman so ebio wonim say ye one for life campaign no ewo ho woto awake e bottle ba ku bia wo benum bia no ye wosika kakra bia ye yi edeto nchen e donate ma wono mu a cardiovascular diseases e wo mo so eno ne sa no sika no ye tia ye de koma national cardiothoracic center e wo Kolebu wonom ena ye disika no ebema wonom na kyerɛ sɛ wɔn de abo wonom a cardiovascular diseases no ha wonom eno ti kai sɛ awake purified drinking water wonom bie na ebo nipadua ama wa hydrated no na afei so wankasa wo no wo boa wonom a yade bi wonom so a tete womo hunu sɛ awake mineral water nso yi kasa preku PLC ene kofa bai ya to apiti dwama so ma wonsa enka wodie na enu no mu bi eyensu pa eyensu kroje eyensu a emute na emuode ya to apete nationwide baby a ubenya awake purified drinking water na wonso one no mu bi FDA fo agya to na kire se eyensu papa Farmer Trust Limited aso ye enu papa enye bi no mu nyina wonom ene de ba value vite se onom de value vite do na ba we value vite value man value vite osteo life value vite platinum plus value vite value man value vite omega 3 fish oil value vite immune life value vite beauty plus value vite menocare and a value vite atroflex plus edo we say no ni nyina anye nu ketwa ebia ni dwumade ebedi woni padua mu Farmer Trust for wonom de abegu dwama so ma won san ka wode eno na chinu mi trust wonom de baby vivai drops in the syrups no wedo job bioglobin syrups in the capsules trust of 400 tablets in the suspension no ni nyina wonom de abegu dwama so a
eye nu papa ya ne boda fom entena ho no ma yade bi mese wo nipadua nsa kopa aduro yi bi na enonom pharmacies over the counter medicine sellers bi a woni mu no wo de wani twemu a wonsa beka wo de etufo for Pharmatrust Limited ne number 0561 088 666 and I say 0561 088 663 Saso insecticide spray ne mosquito ko make am for the amount say ebekum entonton preko e de free wo dem mo e de amount ene enta frene mo amo awaso nkronso ne de aka ne nyina no dro yi ku wonom te e se won ma se free dem honom na chese bibia dadi e de amount saso we chese wo de gugu dem adem eyeye enya fe na wuti be ye oyama se bi huna beso so bia ebe jai fresh clean lemon scent bi odem a esu bi mada se hwehwehwehwem ya to apeti dama so Samara Company Limited ne kofa by G number na efre ye 0246864798 and I say 0501454462 apos papa ye beboa na ate wonum apos so ma o say fita kama de Pepsodent charcoal and Pepsodent herbal toothpaste ma won sanka bi pani twa bofra twa busuan chemfa se de bia ho hia esen no edi akoni abapa ye kasem ene ye bibia mu nti wo se de ma ho hia no wonum kan so na wa hwe ho ye e de mame eno nti Pepsodent charcoal no ene Pepsodent herbal toothpaste no a na ho hia e wo fiefie mu na de atru wo se anapa ene anwumre emu papa de wudia no wadi ni ye sa so na mo so wo no mo papa na wadi ni ye amabusuan so ani age eno nti na nei make for easy rice e de ama say e ye mo mu danso e danso e mo na wo chese wo no a e yi ne ho wan chese perfume ne nso wo mo aroma na nya asem keto mo ne nso anu so e de easy rice de chese ato apeti drama so e ye jollof e ye fried rice e ye plain rice e ye mutu e mo do so bi aduane bi abena wo jade ho no e ye easy rice e na wo hia ene edum jom ke wo jom Dr. About to medum so amidum ubenya biato ho Evans One Trading was waba mama junction do ani twemu a ubenya obe unsa be kan wo de and agedam be 0244244847 and I say 0204468590 woni mu say o perfect choice de emu mu de easy rice eno ena wo say o ma wonsa ekebi luxury deodorant spray ne body splash me da foi me say wiase ablabo enwume ho ade mienu pe na gu ni pani mu ase wo ye num ka free ho no ma de aka ne body no body need to say ya na nye ma hona muduani nye sham amutu mu anante wo hemba bia ma ho nye sham eno tira make am for luxury deodorant spray and body splash de am oba wo emema wo for the boys and the girls nyina yeso de wo ema no ya de ne obsession instant crush mademoiselle temptation so ho no ma ye nyina ya dia ontumbom ye nyina yetimi fagu ye ho bi emema ne de ne storm one word and a legend ni nyina aka bo ma ne ye so and a luxury ye de abegu jama so wonim say luxury body splash ne so aba tutugu ni peduamu esham everyday for atum enunti edum posegolin ubeko Nhyira cosmetics Zero cosmetics were doom only a life edition mo Steven Wadi cosmetics with Dr. Mensa and a China mo so ubenya biato Kumasi for ni twemu Prudential Plaza first floor Mrs. Sanochi Plaza and share ni mo penso ubenya biato dia radio eye number ni edi to dwadwadie na eye 0240152204 and I say 0248315258 abeino na diaka ni nyina na yede soso ede amammo mame kwa homa no so na menye wadwenkyere ene dai enkomo ahoduo ya yede nyina mudie he na wo kire wadwen ye wo sei me ba homa no so sisia 032208358188283 032208358188283 me pacho mame emra homa no so hello good afternoon made of Woody baby afrefi yo papa yentio bibi kan ma menja me ko na me mo na ba so juma pa no mo yi me de kakra me kan ya ma me ne bia no me ma me no yo ye nenye wo je papa no ne na atwe wo so wa ye japa dinti ama e wo mabushi asa si people so fa kwan bi as wo so ka jente won fa wo mfa nko papa ne ko ya no akoku no afa koku na ye denti mo no ani ndi no ka jente wan de wan kan yo no won fa o ko ya no akoku no afa koku bi ko so wo se e wo mabushi asa so no ayi koku na ma no into pekwan bi obefa so odi bekum papa na fa japaden me da wase bye bye me say that say hello kafra hello Ohemaa bi me da fo bacho Woody baby afrefi
Nana Ponsa to Tosumi. Apia, you. My Momira, another answer from Pombona Basopa. Now the American is a Bearman so, it's a man and on ya. And according to me, enemy, sir, is so we. Bearman could be Bapa, Buffy, or Cassette, or take Anoya at the Gunna. In fact, I home it. Nankan Kapana, what Dama home nature, or Cassa Gunna. And yes, I'm good to it's your banners were better. Obi on the Bemabia or one about the only Bemabia one who knew Sabi, application no and sense and that or Bacoron, what baby pampa, the Beman or Yan, no man who has it. That's all for Bana, Momo and Camano, no balance and trust in him. Yaman come on. Okay, yeah, that's a pa. Hello? I'm on your two no to 03220835818283. Hello? Hello? Any word I know. I said the word and I know. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam for Woodin, baby of Refi. My father from Mammy, I do a Miss Refi and your Quanta. Yo, Mammy, I do a patrol into you. Patogama na no baye ya papa mi wali bisa ko wi seni sa ko boba se obi batama de fo atem plan no enti be mo ati sa de na wale edi enti on ko from na patoma no. All right, me da say epa. Hello? Hello? Madam for patrol udi baby of Refi. Why na bi ma waduma? Ejo so aduma da say. Ya fa mo drama me kaza fo san kore. Na me sira wapana juma pa we magana man. Amen. Yani abema na oba hono ma tiefo bo anu no. Enti tiefo nyina da mo ma be so mo nyina da ase. Nonte. Na ma me na ho hono na o ga di hono ma ka se wala de mi mpene mi mpene no. When na tena sa wo ma. Bo ne ba pa na o di ayawo. Fo kura o do kura no. Mi sim bo pediane a boy. Dia antina wesa. Why na mamni ka ti won ti me ware no. Wo boa. Be ba fo na wonya ye. Antina wesa no. Be mo do bo hu. Be na ba no ya o kan nyina no. Na kura na wom. Ye je nsa nti na oja no. Wo boa. Na nya me adwuma. Me da se pa. Hello? Okay. Big Mama. Ohemaa. Permanent. That's a chair for near for Dubai for me chair bantima form to my day in a coach for a chair woman in a Ohemaa. Yammy any money. Bema Corin Senny. Now worry yapa. I didn't hear. So called ribbiness or bar. O Caribbean saw the very view of you. Oh, Ohemaa. Repacho, we were air. O Caribbean asem krani na wo ba nes wo se obetwa wada pa Ohemaa ware aye o ti ha na wapeke ko no aware aye o me se aha na wapeke ko no se ti mama no fele no yenkwa so beti ase Ohemaa aware aye ma me na small kan ye me dese bi nyini boni aye da na obu ho ahwe ye woni pasu bi wo ho woni ni san ya ho no wo ye o papa obeya am woda ne nipa bonefo adbaka wa no de bia on say no wo buy papa ne buy o kanasem ena me yeni say brama bre no ho ma me ne buy no o kan so why ne sampa na so nya papa why ne nti wo mebu no ko mu meku no aware ya hihyan pa se no kure mama ba bia atena wotem ma me fie se wo ha dan fie mienu anka fie do kwa ga ese wadrefo me no nyina ma ene yedidi ho se wo ne ma wo nkola enum ye nyina ye ma ne yedidi ho enu nti ofa wadro nsi fa onna fom no fa wadro si so na ofufuo di ana e bi wo yima mo mi enka no kure e ba se ya do bia be kare sai ena be ma no ba de peso oku no eno ye ni senti da bi ono so wabre papa ne mra fom no nya no ya na wo no kunu fa no obo be ye
no one the new mobile or the sort of my boys. Also, I knew my man. Ye what's why with you? What for the chida? Say, Mammy, the finance. Oh, say, it's a penalty album. Yes, a penalty album. I mean, one impra. I mean, what job. Okay. I'm fine. Yes, I'm quite more. Almost. Papa, I will too, and I was so mammy so nick. Accusation. Oh, we are there. No, him, my dear Tennessee. Sir, our dear Munina, young we a royal player. Say, I never. Okay. But my name, I said, or by name, I said, any name said, or by was some Bremen once a man could not maybe I'm the two. Then my son himself said, me provided for the fear, me yes, but young I home. If Obia, or did I say Obia, person said, me were na me na me say na sabi. Wo ba ba ware no. Na nim say o ma me asase. Wo so so gitum na mo nyina mo kotena so. Mo ye adwuma ka. Enti ase me sometimes I just don't get it say. Yeah started from ya. Na adane na bibia adane de na man ba ani bre any sick cell ahut me nim de na kofa sa problem na nkasa edeba enti se oba ni be ma me de me hu ni se ye nyina ye do ye hu ni ati ye hu ase de osofo bi ni na ye beta or tiny crunchy forever. Yeah. So for better for worse, you can mean so much there for better for worse. I don't know. Inside our any be Ohayana or Moane worry. A Busia crabum cry, begin when I cacre Binia. But see, a design your way in a Google can you say for better for worse, yet see a dear. Said ye TB, I just told you. I quite saw them for better for worse. Say, I want to cancer. I want to Mamma, I want to this answer. If you are the end, this answer. If you are the enemy, who's a cancer answer, but you're quite showing any desire. Okay. What you say? Aha, and it's a no bamudia. And sometimes I take a crack. But a man is Anna, yet one my coach shall be me and any trampani, 1 year, cornea, say, ya worried near Tiffy, ye Becoswadia. Say, there be problems here and there. Ye go your name, identify by, and she be and film, any idea Tiaco room. Tiamocheva. Now I fear 2 years see each other. Ya wada pacha stage until one as I say, my mini papa, or my do explosion okay. Period. All right. Ahene. When him say and opinion be pa wo down na make an 17. Okay. My mama 2 minutes. If I the change. 2 minutes. When I say we went for 3 minutes. Now here. So one am the best we have. Who can't some na Mama can. Me na so na one ni so. Naima. Ya tie ni. Musi no nya kwota. No correct. Say mama no. Obi a kire na adwene. Okay. Ana me kama adwene. Sa ana no susu. But and now him say order in court. I don't kasa twitwere bi o ba bia na big mama na te obena wo onya ready abeko da be ma obu nse we kwase pani ba e da we be do atem da be ma be hu so ye kwase pani ba e da oba oda wachi oba sebe mpraduasa wato amana dida oba wa pe ba bia mana dada oba sebe mpraduasa wo we ni su afri su jade mu ahye na ne nyama amanfo aba wa ifu asa ba we nam na obi su jani ya ka ohene ba asem no e na meka obe ka kire sa oba na be ka cho se obedi watem that day na be ma obo nse wajemi na ima de tie ni oba pa ima de tie ni hwe me se be ma wo hu abrabo ba ana oba abrofo so be ma wo hu ne left and right ana sebe obunko to jo oba anim bema hu na brabo so hwe no ana oba e kire ndi oye hwe oba asase incident so oba oto asase abema wo sika container kora to si baby nyesa edan emfansi oba asase so emfansi oba na asase so me se nti wo de besi hen ene ensi no vaska na nyere wa kosi wudie na anyima de tieni oba tebi osesa nti no tumi sesa ni tremi wasesa na moyore wasesa na nim sa na mo adwene sesa each of it meba me so meba na hima ese meba la abeya
I said the oil banty me na de bia nya me ne wa ala to e kwai battle no de bia me ne na wa order in court baby mfiri ba mani abere pa order in court paper cho wada ene eye otitire bi awoda na yemfa kwanya we so na yenwehye no happy birthday eye prophet amwa nyamehye eta friend ancient prophet amwa nyameche ono enes of penyin that believers chapel worldwide ano ene papa birthday ya wish you happy blessed birthday nyakopon hra no na onye ne kese pa mfani free adomu enkwa do papa oba I really love you so much. God bless you so much. Abusha for no mensa ebona wanti yenka biemu hu yen na chese ya beso musumpa edamasipi no ada it was an emergency nanso modom ede boa yi na no mensa na abo esa na ete yenko na mani go asem so okay asem bi apa ene mama adwan ka be ya se be ma ya kasache wo de hwetefo ne nyim asa wo kan na so wo kan ha me dodo akunya kro nya be free mo jijidam wo de jijidam na kasa naima me se jijidam obi a wo ba bia na vem wo me se asa vem wo bre oba antu mo na nim bia ne oba bro me pe ma asem ojai me pe ma asem pa ntimi hwe oba nim se ntimi kasa yo remeni ne fadi da be ma be hunu se wo jimi eye da na ye be di matem da be ma be hu so kwase ade papa no na se mo entie bia na matie akosi ase na mo me de papa ne de etu me mafo se papa na emobo on oprim patapa papa ne ti wanyina hu se ne kasa no ehoro so se o sebe wo hunu abrabo ani so na wo sabe hye oba no na ase ugina oba anim wo no yire bonkura na ohoro so wo hwe wachi se wapem na chi apem na nim apem bema sebe mpredi asa wo ti ukuro mu wo tu bata adi oba chi akodo oba asa ase so aba wo se on kasa lo me want to say so oba bie na no ka kire wo se papa panim oba bie na no ka kire wo se Salome ni bema. Were you there? Were you there? She said it, and who said it? The woman. She said it. Okay. Bema na kachira oba no say bema na oba na kachira so yes Salome. Hwe bema wo hu abrabo ani so a na oba odi wani twetwere fo. Bema de ka woni leader na me bo bema say di abusunya na ni. Ti say bema hu na abrabo ani so a na sabe hye oba no. E basa sebe mpredio so se me na me ready e de te ho ase o jimi wa o se ye te ho ase ate ba ko ne se oba sa ase incident so oba se oba eja japade a emfa o sika nhim na woni chefa oba bi adwene one ne ma be ma hu nka ho ne maame enti be ma o bobra be ma o bobra so na wo kasa wo ti mi kan finance ate ba ko ne se naima so we see die oba be konsu amane nyai oyere mane nyai faman super entesa e da na wa wusi ni kwa oyere na dia na nso pa na obe kwa naima nyame redia na ho dia me paper no kura no me reading kan ana me mfa me din na de me kokota ai say me japade enti de hwan din na eto so abi me ma me awu a me de ayi minu anu mo Where do the footballer? Objection. Family birthday. Objection. Objection. That is objection. Objection. Sustained. Kapufro. Me say me family reading ya me krata. Me kasa as evangelist graph. Me family reading ya krata because we see there awade na your contract awade Moses mo penso no Abraham awade so na Yakobon ba mu ye de na your contract oba tie the name oba otumi sanko tie se me boba se de wo no ba untimi no ba me no ba bi abede obede mepe minya bi amadi me yere na me to what wo ye dey tie me anda be ma oba ba u ya che hwa wo beti wakoma ma wote ha papa panim na ahoro so na me say wo kodo ba tabi amabo esenya sa mo wani na oba ade ba ko no say awade na wa nwale bi a wale no ba wale nyansam
Sese man ne te hɔ a ajapade nti no mba yo nti me majapade no ma hyehye so by year obenya bi wa ma year obekɔ out afa na wo kasa na ima de tie nie oba se be ma wo no yere te a misrew and no yere ento abusu antontwene papa no why stranded mema bebre kwa ware a ana mere me yele ne mema sabe da be yigimifo no ye da oba no be kire wo se onim nyansa da be yigimifo abusua wo ho abusua ne wa titafo o maame no papa no nuanom ento wo ntwene kwa ware oba timi ma sabe previous wiase twa soro te se de wani suburu how mighty are fallen David fall through a woman so enti ne kura ne se ne kura ne se mo ye ma munya me ho abotre manya abotra ma wa ne kura ne se o gabi e pa chaw ne kura ne se mi wie ase da bia mi wie ni nyina ne se papa no sabe oye me papa panimu but we din kola sem so utumi kwatena oba so utu akwatena oba so adai ngwe busu afie fa bukura afa ketese ho nada because oba ma oba bi atena no na obo akwase animu di ato atwe ti mema die mesre na hema badaw ma me nkoto jensre me nuan ma me papa no se be ma bo bra yi me pa chaw enfo ani nto oba so se oba toka na utim bia mpacha utimu a sa ompabo no fa bo because bi obetun asiu oba betun asiu obesu da nsu to waka to the frame the power of women. What am I saying? Yes, ladies have power to destroy my life. Yes, that is that. A man, they have power to destroy a man life. David fall through a woman. Saul fall through a woman, and a great power man of God. 1 Kings 13, he fall out of your car. I will never fall because my maybe worry. Tibe maybe a man in now worry because oba omunya baako. What he said here, who see a fee. If you are bontia, we are better having into your Jamia. I'll fancy ho for bad see ho. And my baby ho. Our mupa on said a mercy so mutis a minute so more. We do best you are. I saw for baby hand or mukon. And remember, baby, I'm not private to a woman. I will never do that. Of your see, my bema be a more bankum. A bass I do having get to nature one uncle Henry. Yes, you are born, my baby, not be more baba, come up, baby. Fancy I'm not bad. Yeah, quite down fear. Look in the way, look in the way, mammy. Say ya no me mukununum. The character of a woman. The character. Sabema so be prawa. No question. Mama. Mikunu na wuja me de mame. Mikunu da be na be makasa miri na wuja me because omo pay you wontem. Esida. Omo pay you wontem. Oba wo sika. Wo yare da hospital kwa na yira betra nje na be ma na de ne be di. Won fa ho. Yeah, we are in the hospital. We be sad that the idea be die. Yeah. I don't do our dam, me fa kwanya so na me wish you happy birthday. Birthday dika no edian wo bishop nkwa o. Frankis yo. Okay. Mame enhwe na me wish some friend here no. Dako na me bisa ne nsem ba ko me no because me nshada ntene me bi ase. Evangelist. Okay. But they will say call Eddie ama bishop. Yeah, we show happy birthday. Evelyn, I say and we show birthday Emmanuel pa won chere and it would do would dia doma sorry nunti o sere Yakopon shira se ento so epa Sansona Mommy Millicent o Christ the King Methodist Church Nhyira Ivy or say we show happy birthday mano na Yakopon shira no nya okese epa Mrs. Austin Addison hey Mrs. Augustina Addison otunyum
mama ene wa woda ye wish you happy birthday ene wo twin brother ni nyina yakopon shwa wo na onye okese in fact onyuma make a lot of impact ma ye nyum ye nyina ye bi ti big mama gift don ko say wish you happy birthday man pa nana atakra ndembe Debbie nana wada ma fa cheme edin wa be bo cheme o nana atakra in the mele jembi b ene eye wa woda ye wish you happy birthday ona wo ye benkum a woda eye krache traditional area efri nananom a wo mo krache traditional council me anso me wish you happy birthday pa nyakopon sha no nye wo kese sanso ena munga lafa wo mpatwam ene eye wa woda ye wish you happy birthday anwofe bi wo pure fm e wota kwa ye wish you happy birthday ene prophetess Mabel Bonsu wo ena mama wo ye kanifo a woda everlasting god ministries ano mama ene ye wa woda me fa kwanya we suna me wish you happy birthday nyakopon nhira mo nyina nrada adoya moye yen wan fa wani pafo yana mesi ankotena wono mo a wo be hu se de bia sisitie ani adoya amoye ye pagya fridge no fa kosi fo mo bra wo ba be ye pm so no ye da mase se maboa ye sa kwan no so enra madoya amoye ye no ye ni eso eyi ba in fact eni maka se ye o ye team we na so mo ye recruitment for Debbie aba ya hano ha din pa o hey abia ya bro kosi se train me boy be po na ne ma ya hu a sa ne be kofie if you go so that na badi o ka chese oh esa re ko ma hajo kaka hwede wo ye abia se po why ye da ho ase se motimi amboye ama ye djuma ye di ye akototin ye nua ba no teenage pregnant girl na wodena se bedan ya good samaritan bi ageno na o hwe no good samaritan no ye be hwe na eno nso ye de ho feedback no ye de abremu na mohu de ekobia ye da masipi baby a we be free bia no yakopon onhwa opanyire bi efri eye US abrochimemu wa breye adult diaper no bebre enti confanoche me pacho ye ba eye female ward no ye beche bi wa ha ye de bi nso ebeba ho echina ye betu ye boa ye presentation no kama na ye de opanyini ni din atodwa ba bi ofi ba ye ni dwuma wo bedie na ndi samunti e ma de adult diaper no bre ye no ya bomode eseme mo fa o free chineko no mdo washa ase ho keto bi no ai de we no eti free chineko e beto ye bo na ya ye presentation no fe maka se comfort noche ye beba D ward baby a man wo female ward no ye beba ho na yetu anamo na mamefo mpanyimfo no baby a wo moda ne C I think C6 ya beba ho na ya bremo kakra beka no nso bi beka fia obetimi aba na waba aba beche ya da masipi we nyina ye edishe Kristo de en munyam sebe ya de besom o my Ghana ene wona won ho akọ adwamu medin ede Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje so na madawase ajasonde no bi ho ye ntem film na yenko. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila heba mixture. Package na fo. Na abe Damila heba mixture. Malaria do tatashe no. Body pains. Ho ya wo ya. No onu ato ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. O wife way. O sheka no mo. Wo so ni me man ni o mo bosumi na ya save na media mi ka koye yi na wo ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o ka. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixer Emmanuel omayase eka omodwe no bosume suwa na asema befie no tatahwe oh ko pedi man fa mame ko pedi ntoma oba no
Bantamu. Aye, a drone now the mamma. Dan Miller TP mixture. I am sending you. I mean, what of you? If I keep the crown, I go soon. I'm into us. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to do my yedding. No bread you must have with shankasanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you are always what if you want to. You're free to come to I say form. Semi boom round them, see dear someone. Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your pen, more than a Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, Mama, Onya. Damila Heba Mixture. What can you do? Damila Heba Mixture. Malaria do tatasho no. Body pains. Oya wuya. No more 12 minutes. Na me brepa o. Minum bie. Trim akokra. Wife way. O sheka no mo. We say ni money o mo bosumi na ya save na medium ni ke koye yi na wo ba hu say. Abnormal and menstrual pains na da. Na okam. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. Emmanuel Omayase eka omodwe no. Bosume suwa na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mama ko pedi ntoma oba no. Bantamu. Aye, a drone now the mamma no. Damila TP mixture. I am sending you. Me want to me. If I keep the crown, me go soon. I'm into us. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to do my yedding. No bread you must have with shankasanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you are always what if you want to. You're free to come to I say form. Semi boom round them, see dear someone. Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your pen, more than Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities.
That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila heba mixture. Package nefo. Na abe. Damila heba mixture. Malaria do tata shono no. Body pains. Ho ya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se ka no mo. O se oni me man ni o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na wo ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na oka. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixer. Emmanuel Omayase eka omodwe no. Bosume suwa na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mame ko pedi ntoma oba no. Bantemu. Onye ni paketwa your friend Kelvin Kakari Mensa dodo na e friend Chikafi minu abema no your friend Kelvin Kakari Mensa dodo na e friend Akwesi Chikafi etmetim enna wotie and mensa say any birthday tinti penya seketwa e was ya replay I was there replay and on the side me say a happy birthday kesiye Anna me wish a dear mammy nuya bema your friend of Kelvin Kakari Mensa dodona enim say your friend Chikafi Akwesi Chikafi minuya bema no and ne da and until what the dear kesiye pa and fanko enfa emano say nyame emwano na nisika semni ne juma semni nano and ye minini si so enye ne asante my SHS and ye asie ene hu na chese do akwa abotua ba so visa kora woni bi eno ne san me nia bebe nyame ensha opa na onto nkwa nem emfa ema me happy birthday. Ebusu ya twaso ana me say